Brunum. One film Pimiano. I do no see 059340 6565 0534 050 199 for calls in the crowd. Hello, good morning. Bra. Sir, what do you? Bra, Pacho, good morning. Good morning, sir. And I pay what to say. Bra, Pacho, me who ya Pacho, sir. Me Pacho, me who ya papa. Bra, madam fu be a friend of Pani. Tata 2 or so tie mu pa ba friend ma. Enti no menchia station e mano. Mate. You if you medenya me asiama me sofu penny. Honorable Bishop Richard Ochi Anyagbede. Medenya me asiama Honorable Kennedy Japan. Me fie fo me yere ne me ma. Medenya me asiama loyal fans of the presenters. 49 na Santi Zongo. Kofi Yima. Mrs. Minta. Medenya me asiama the presenters ni nyina. Medenya me asiama Joe Committee 4. Medenya me asiama Chris Accra. Medenya me asiama me namfufu nyina wo Yesu dimo. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi ma anape wa pom to say. Nyame adomra ko na mpacho na so. Me pacho me so me hu ya papa. And then up there asaforade entine nim enchiro. Amen. Dan nyame ase e interest panel le bambo dey ahwe obi biara so and then up there. Adomisi. Amen. Amen. Kofi ma. Good morning. Good morning, Bra Kobra. Me pacho ya for saying. Me pacho from Majo me kasa fududuwa. Majo ma miti wana pay. Oh, Bra Kobra na sasa ye biem. In fact, we too much. Nso ko bia otumu nko te so jama nyame. Ha, na mi chira wase. Amen. Na mi nyokese. Amen. O yu kwa dum biem. Every day bia some motivation, every day be February. Amen. Na mo ya lu. Ni nyame so ma be fom. Men Kenya ye. Me da se, ano person me da nyame ase. So my departure me na me man me kunu. Ni a men san fata. Na my departure me a, me da nyame ase. O ma bra bom, ene me ma bra bom, ene ma wali bra bom. Me da wase. Me da wase ma wo bra ko bra bom. Amen. Na me ma won every day be nso nka. Amen. Ene me da nyame ase, o nyame echa, nyame oba, nyame susu konkrom, adom nti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do I hear you anape wa pom to say? Pacho me hu ya, Pacho want to say. Nyame adome so me hu ya papa. Yeah, do ba dia say Hitman, nyame nhra wa, de dia wo di fufuro ba. Hitman opa we de mede radia say wa hwe ni so ama adepachi me ni me fiefo nyina. We sound the radia ke dia ma DJ Ghana ma wo gbechi ni DLFM and any era mama Fran Hitman ni nyame egi. Nyankopon enka won so hu anape. Good morning. Yeah, good morning, sir. Of ya anape wa pom to say. Nyame adom na mo so mo tere. Me pacho yan so ye hu ya papa. Yeah, ye da wase. O afutu. Wo di amaya. Na otu ye mpa ibo na se. Babu si mpa ni ankon so hwem. Awurade na otu ye di pia kope ya no eduan ni bi fura ni ne be hye no. Ontutu ya na ma homan. O haw ni ehyan bia onye fi akwam awo Yesu di amen. Amen. Comfort Marty, good morning. Good morning, Hitman. Mami ti wana pay. Anopen so ye do bo ade na se. Ena Monday wasa ye na ade ni biom. Wa ma divine selection no. Aka ye anope ye anti atenka boni. Ena kwa Monday na me ma Monday bonds nyina ewo DLFM Callers Association. Happy Soul Day. Ese nyankopon onti nenim hweye. Na otwe a yesimu onye ye kese. Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, Black Kwame. Me pacho ye fro saying. Only 1+1 sprinters do baba ba ko visit KFC. Mami ti wana pay. Black Kwame and pay the nyankopon ye amai wa ma de patching. Ye penya koda yi na ye penya na story. Wa ma de patching ya sedan ya yi enen kampo de ma Ewurade. Wa Ewurade do ya ma no. Ibi da ya sabia the pipe in a show no modi, and they are sorry, I ho fe, and ye you may be near papa ye be. The ready a crown until my maybe, or sprinters, if an until my say, would see papa say, and Radin should on the debut with you, the Radin Kawakuma, and the beer bully demon, and until my Marco sprinters. You, Mate, but I say, good morning. The power good morning, Mr. Hitman. Dixon Badak wanna pay wapom to say. Mr. Nabum, Fireball. I'm actually in who you plan. I'm also Namia do me yesu ye hu ye papa mami ti wana pay.
so na dase ene adom ne akonya odi ama me anopa yi so me da twedi ampon bobore ba se yi adom me ka tene sa anopa yi so me da nase eda nase sene han fefe ne so kakra aso me so me de no nyama ne nase ma no me da nase e ma wi aseman o ma mpehen ena na aboafo no me nyina me da nase Mia me mam si agatu abia inside abiri me wo fa na order tia serebu abiri ene ma ade nyina o ma hene adonte he na oto no bo o ma hene yankwesi abiri ene DLFM ko fale pa na adwuma yefu nyina Hitman samedi wo kan amen. Good morning brother ini me ba chwe for saying me pa cho ko cheni ka sa fizunguli na Accra Central o ko cha na pa yenda nyankopon ase yo ni di ka nyame nshira papa so ene dey so ye beda asafu yiwo ase otutu bunso otunsu ugbo awie obotentimu a ye twere na ye mpa nhwara da no na do ye nde mo brunti enenne wa ma selection akaye weekend ya ye koyi odi ya bidu ama ya hye na wacho fofra asase da na yi ne de ma no ye mpa ye bo ne se na wacho fofra ya hye ase o nhire ensa no adwuma so mai o me mask campaign aboso mu da na bibia etumi edi ni wada asepase ne de nyam sa so na me de nyame asede ma menu abia ba kwa ye fa no Juliet o hene wada de enne nyame de afe bako aka na afe ho kaso a mesre nyame se onko so no hia no no to ne nkwadem na dum ti amen Okucha. Good morning me pacho anti magiano pe wapom design adom ne awie o kamna nyame asan ye na de ni bi no crepa ye dae ye sorry o de ba say mu o de na kura yi mu wanya ne ye brese mu ahome nkwa home egu yi mu ana ya sedan kuto ne de ma no me da rade ase me ne mabusua me ma ne me nananom me fi pamfo kwamra wo ne wabusua me da rade ase mamo kofi ne nabusua fami ne nabusua DLFM mabusua kasi a ya badom bi emu adwuma ye fo me da rade ase ma obi bia de fi ne fiba me da rade ase ma kolesi nyinara rade me anti atenka boni biem na no amete sasanto afim na ya me ya rade mo ye nyina ho ban no nyi ye mfi ofiri sonfo afidem me da rade ase ma mofra me da rade ase ema youth ene mpanifo nyinara rade nsabofo mayen omo bibi 9 pimobo rade nhwe ye defini efiba so anope wasan ye na de bi mu wa bie ni han se de ato ye so ensama ye humi ya nto ye ntuade a kwamna na ya sedan kuto woni nyame nya adwuma wat anti magi nyankopon enka ho so ho anope. Good morning Hitman me pacho for saying Pacho Mama Cassandra ni mama da pe ye na nyankopon ase anope me do bo ade nyankopon ase ene ne bambo ne hweso pa ode abo me ne ma ne mabusua dom ya me kan sasa frihowa afedan ka odin da me do bo ade nyankopon ase e woda da boot na brabo ene ni so dey atama me ono so dey me da nyame ase e di ma precious fans abusua dom abrabo me ka se nyankopon ye da wase da wase ye koso ade rade ase e wona doye bebre abusia don mu so e ka sa nyankopon ka ye ho no hira ye uta da ye ne mu week we mu nyankopon do bo ye na nye na wi pe ye ne fast da man de we nyina na e bisa o da ba yesu te amen Mama Cassandra. Good morning. Yes. Good morning. Well, too bad. 059340 6565 0534 050 Now we are live on Facebook and Apewuba. Share link na for fufuru bin so entumi enhwe na pay. Good morning. Good morning. Patrick for saying. Dada will make us free as in Suva Shama. Dada will yenda nyankopon ase na pay. Oh, me de nyamiasi. I will DLFM College Association. Me de ya new programs in you. Digitally needing 1 week. Oh, Accra. Ye call ye nyami ehwe so. Bibiri so echo who yesi sabako ni mami nyami boya ho ban omoni biensi bi si anokawe anunti DJ Hitman be da nyami asi ewo Enquires dada wudi yenso ye da se papa. Good morning. Well, 0593 40 6565 0534 050 19 and na pay ye da nyankopon ase ye fa course ne kakra. Hello, good morning. Hello. Good morning, welcome. Pacho Mrs. Mitana pay wapom to say. Nyame adom ba ko ba me ho ye na won so e. Me pacho me so me ho ye papa. Me de radio so ne waye ye. Ano pay me na memba me fiefo ye busia santen a ye to aso ya se mi na ne sa se dan ka me obo so ni asase.
Washa yen so my nano pay ya sorry at the mother bojumo jedi mo afu sania. Ya say ye hu han fair febiem. Ya say on sani ba na seda. And na ye Monday ya start ye jumedi. Onwe rade ye kandifo emayen. Ye ko ne ye nko ye ba ne ye mbra. Ye ni ebusua nyina de ye ho hye ne se de ye ho hye na taban kese na ase. Onye ye fi musu esan amanehunu ne ateti mu. Ye ya semina ne so onwe rade den ni den nyina ono na taban ase na ye hye. Nti wonsane anope omeje na seda. Anope loyal fans of DL presented. Ejumaden ene ahofama. Ko ebia mu obi rade nti na eni mu nkyere mu. Bra kwabra anope nyame ode waye. No be ko so de waye. Me ye dickness. Nfu baby opposition no one yana fashe ho ne yen enko Mr. Sa akode for na ye chairman ba ko pe reverend baby awo bi erade ntine ni mu nkyerɛw nyame onkoso nkura yen na de chinse nda DLFM mebusu enti mo be ka yen be sorry ne de na seda ne na ye be man e wo Yesu din mu amen. Good morning. Hitman. Yes sir. Ibia boko there. Trust me hu ye anope ma mintio. Yo Hitman, because every day we need dance. Adina. Me da sebe mo tu po Nyankopon mo bro hine be fo hine bambo hine. Onyankopon ni tumi so che obontam no. Oni e bia sidama no. Ezo agi afiri musu asan kwanchi apatuwo yale wo hawo amani so re biala mu. Me de nyame ase e de mama princella osu na mi sira no. Oni kwala ni. Me de nyame ase de mama patupa lady. Mama awa tarbuchi majo. Medenya mi ase de mano Aunt Mary also Japan estate medenya mi ase de mano de net ofori wa papa bi e o Madina estate medenya mi ase de mano medenya mi ase de ma gift aka o Gulf City kama medenya mi ase de ma Christy e o Santo Hitman oyi na de o da amen. Good morning. Morning DJ Hitman. Piano anope wapom to say nyame di hu ye o DJ Hitman nyame wa ye bio. Okay. This Saturday ma Sunday nyame aka nyame aka no pro me ni de biame wo nyame adu mu ahode no pawe nyame asema wo nyame asema mi madam sister mama I was my market na me boss dam shishu I was my town na the church of Pentecost English assembly na me driver back Obed I was my new town amen. Yeah, that's papa. Good morning. Morning Rockobran. Patrick Frosty. Sister Magini u pram. What about Magima minti wana pay? Na no pay de Nyankopon ase so asa ma de pa chinye biem na mate o kasa ewrade nkoso enhiraw no mo nim die ni nyansen so chen sei anopa mi fa kwanya we so kira bra kwa me a o tompa bo pam last stop ena area mama pram anti magi asante nzongu ena die la busu ekuo ni nyina mechia mi kunu Mr. Pia a o ye djuma wotema ewrade nka ye nyina ho na domti amen. Yeah, that's papa. Good morning. Hitman. Me Patrick Frosty. First great me. You ba minti wana pay. Na pay da Yankuma si. So the double flow so am I. O di konaba ye bia ye fli hanu ye kitiklachi ye ko ba e bi mu ko mo samba o. E so e kwa ba. Ne na mu su ko ipo o mu nya na mu di ba fia. Ne ye lo le adom. E ka no pay da Yankuma si. Eni mu amu ya juma ma di ele fo ye dam. Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Auntie Comfort. Yes, Daddy. Daddy, in fact, I'm going to say. Nyamia dom yesu ye hu ye papa. That Christo asi anope say. Hello. Well, too bad. Auntie Comfort and to me, engine so. Good morning. Hello. Good morning. Asante Zongo. Asante Zongo die. Mami tio. Papa bacha na uti minka ya pacha mini me na mkoko. Yo mate. Bacha uti minka. Beton kapa Asante Zongo. Yo. Bide nyami asise ma na pai. Me saka. Oso so nya se fo wa wontre wo hiem. O watamfo ni waje. Amen. Nkran hot is out of pay. Nkran boko. Nobody asi ezo na to ha. Ezo na nse fia da bedu enso topa na enso duru ni brem. Ya mi bisa me ko say ensuo ne ya na tahi fana tafio o jebu sa ma de ba fomu yi ka wo na na de politics is wo wa na liki na ensuo ni nyu that's what tafio wa de dia no he fana type tin ya ensuo de tibi ba de bia say oh o Nyankopon hu ye hu mi ni ana ya juada ma me komfanyi nyame aye nyame sumu no
I said, no one go. If you're any other, you're better than your job. Oh, I said, yes. You should have been someone. I will. We are another better. Amen. Amen. Asante Zungu Yadase Papa Apasa Wonso. For this one says, good morning, Brakwabna. I'm much grateful to the Maker for being ushering us into another beautiful brand new Monday morning. Praises and adorations be to his holy name. Amen and amen. This is DJ Ghanaman. Message and a pay on also Edifree DLFM. And next Ediaba and a pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me pacho, your first say. Mr. Yakuno, come a new town, Champo Village. Mr. Nyako, I mean you want to pay. What is it? Me pacho me who your papa, Mr. Nyako. Nay, they am yasi. So I share a boy who bang. Like a party as in Gimu. You could die then now. Just with the hall. Then fill with the hall. A body and Uncle Chemo Black Obra. Who say you may a wonderful. Babu says, what did you know me? Radio young coupon. I was asked the pa. Or the Mawinti. Until none of payment, name Mamma Bushia Mayere, and you know they are. Amen. Amen. Mr. Nyako Yadase Papa, Paye to be and fa calls Nibi Maha and Yadiaseda, Yadibc. Carry on, Ponyango, one chain, I said that. After 1 year, I come as what you know for my. Now, what you for flyers, some woman and test some day. You may have Musuni as I want pengu for my. It's a good morning, Brock. I thank God for my life and that of my family. And the tower workers of Pharaoh Fabrics. They're from Elvis, the youth president of Pharaoh Fabrics. What is the message? What do you about to pay? Auntie Emilia, what is the going to say? What do you say? It's time for sports here. The sports about Woody Munsa. I go promotion some and I draw down a pay. And I also know some weekend lots and lots of matches in the course. Updates in the bar. Let's make a new start and I said, I'll pay what is something in our deba. Can't get to see Lumba and supernatural in our water. One other Roman at the sports news near the bar. Mizana Batina said, "I have me man Bismarck edu say, man friend man busy, and a man friend was busy." Good morning, Mr. Hitman. Good morning. And how was your weekend? It was fantastic. It was fantastic. Yes. Not just a weekend. You did papa. You the Nyankopan say. You the Nyamia say. And it's a beautiful Monday morning. Now, now the fact that you wake up this morning and you prove that God still has a purpose for your life. Wow. The fact is that no pay with that sorry, you know. Just say Nyankopon. I want to share pebi at the mount. Would the answer be any mujidi? Now, when you're betre, it's a Nyankopon. I will botaye want to share pa.
wahyehyɛ edi ama wo to the na mo obamumbu God has a plan for you the fact that you woke up this morning no it just said rade botai ene ne hyehye pa wo ma wo no ebebem edi ama wo se bibia bokọ de da be na blaster sebo Wednesday ukwada yes there's a ukwada ebay yes and the senior soccer national team the Black Stars of Ghana yene Panama yes ebo yeah big game by our standard a big game yeah you betumi ahye you be try from so enya no keke o da bi yes o di wanu di lotwa from an to aka enya see etwa from so keke do we have the men oh yes your men wo ho e be win convincingly oh Panama 4-5 eno de Germany ye kurasa oni bi ene e be ye Panama you don't bet to proper position we ye be prepare chire yi ense firi Bisma ku hu den team ne kita no enya Panama mo no be gina animu Blaster team ne de ko no enya Panama mo game we oh fala o dada game ni bia da onda sa game na jubilation game e de ko giani that day na nyom na ba bia betie commentary na eze wape wan bia si nchen na uti na abobo bia because we enije a game fala what cup na si na game a Ghana be boy e fukra ye ne Panama game no boys ni a poison and no training no mo ye che say adaje ni pusu I don't need team ni mu gidi ana mi gidi wo fam enum ni nsia Germany hye yebetumi ahye bi oh yes ana make say on the World Cup ni de wo hye team na unse na ho de no form fa na to the proper level ni smoothness level yeah, the Germany ball friendly match yes because he say see about draw yes that tells us your team is strong ana make no so enya Panama mo is that one Ghana oh me see wo de Ghana ni bia wo team bia no Wednesday didi she wafu na pe wan bi se nya wan na pensa bi dokodoko nsa bi de be mo ni agi bia pe on pe wan so na pe Lumba super so yes we ya gama so na say more line na wani gi a pe bi to se baby girls na mo wani gi a pe bi si pe bi to nchen ye wie no on say game so 11 no be gbowura be 12-1 no it's a very long night yes Tiara Thursday crowd ni padodo na ntimi kwadwuma saka na we need asolo kuni momome o betumi ahye yes I see but the Thomas Partey who some weekend what is happening Partey some ne dey unfortunate say Partey assistance me no ka say dey ni court case ni gusu a ho na team no free US akọ Canada unzi your game ni Panama no Canada na be no I see but Canadian immigration for not deny Partey visa. It mean no kase Partey and the team nature anko Canada. So we train team no US. Yes. Beni nyina mu no ye be wini. On the weekend you know Partey birthday. Still now when we are celebrating birthday. On this double. David. Ah. Nya we na be ma Partey na be ma bu ana say bisa. Right. Abusu abraso ye the sports bro. Now for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Mabize ubredi yanko. Right, Ebusiano pay me more team on Kwaba Quenson Koso Kramer deal 106 John Mega Swemraso a good emus and Papa Pade Sumu Jumadi Cassia so when your friends send it a sumo beer Jumadiano pay what take Godfather Mr. Hitman Casano pay one on Sudi Jumadi and the Chamidie and so the man baby Bian Sutimi Mani Tej Medino now Bibi Biako and Kafa Dusno best man Kadusa Mambi say Miss Masom a good emus and Papa Pade Sumu Jumadi Cassia so now sounds sweat to me to Jumadi Mike so quarter a producer on detail Peno one night me akuche nsem ni nyina enso agu nkrata so besima kadu samam bi se menso mesem na nsa so ento dwumadi ensina bibibia enso etimi kwa kana pa Johnny show no live on Facebook dia capital D capital 106.9 images saudo video saudo sansua ana dia kansa reaction saudo nyina no won sansu to dwumadi enso asida PSA enkoma Lumba supermadika di koma sa brono brand we are trying say dia na se Lumba super woman mutimi kwa mama so dwumadi na se afa o kano
no woman that see nko so flying na dia 106 na nkofon cross manane nkomo no latest exclusive no yemfon gona fonsanso ento dwumade nso no pay ya chance nso FIFA World Cup me no kase etoja enso Mexico USA sanso ana man friends Canada me no kase notable resource na watwewe no so choja no yemfon komododo na so mo e dwumade nso my friends Qatar enso ne Switzerland game no me no kase ande 1-1 ya de sa report no enso ma no pana Brazil so ni Morocco game no eno so timi ande 1-1 na Scotland enso my friends Haiti abo me kanba koma timi ate sanso na Australia enso my friends Turkey abo me kanwe no ma timi ate no so e results na otwewe no eno so toja FIFA World Cup na se ya de nkomodo do na so mo e dwumade nso na big game no enso toja we na de kan sepo no me pa my friends Germany enso ni Curaçao game no my friends Germany shakaro poly enso me no kase o man bi te se Curaçao enso timi kate ka no ba ko penso yankoma eno so toja di ya no enso so dwumade nso na Netherlands no enso ni Japan game no eno so ndi 2-2 na Cote d'Ivoire enso my friends Ecuador e ka ba koma timi atina Sweden enso my friends Turkey abo me ka poly enu ma motimu bako eno so ya resource amino kase no eno so anase we no ya Sweden enso no my friends Tunisia enso ana de windam so me no kase no my friends Sweden enso abo Tunisia ka numa me no kase motimu bako no so ya report e from edinya no enso so dwumade nso na bibia enso timi akonka medical din komo enso ma se Brazil so no ene my friends Morocco game no eno so timi ande 1-1 na me no kase onim se o man na ye friends Morocco me pa chop we no aye first 11 o so parody ekogina park ne so enso our first half no report amete ene se 11 players nyina obi aniwa ya wono enso Morocco maimu edi we mu no dodo na so ya wo mu amanane eno so enkomo a eno so toja di nyina no enso toja enso dwumade enso na bibia enso timi akonka na me no kase die World Cup no ya bo matches dodo na enso so our group stage as it stands winning say we no aye opening game Mexico enso ne South Africa game no winning say no atitafo no kwhwe bruta eno yenya 80,824 spectators ano mu kopie sa dwumade na se enso monita sa big game me pacho Mexico so no eno my friends South Africa so no enso di boni na second ade kan say most attendance and I say when first winning say we no aye Brazil ni Morocco ye pe game so far ya bo enso FIFA World Cup na sina minu kase no achitafo na kwhwe dodo pa eyo man friends Morocco enso ni Brazil game mpo ya eno so timi ande 1-1 eno no yenya 80,663 fans wo mo so timi nya kwenya enso kopia ade Kansas Stadium enso community sa dwumade no yede nkomo dodo na so somo na bibi bia ko gamadi kadi nkomo so man friends Germany enso timi she Curaçao e ka poly enso mo timi bako minu kase unim se Curaçao man no e just 150,000 population enti krokuma bi menu kase omo ye debutant omo first time wo so nya kwenya kopiemu enso FIFA World Cup na se enra ana se po na no adomu nya one goal enso e was sa game wo no man friends Germany enso de windam so enti we na historical so man bi ti sa Curaçao enya ne first ade kan se po no me pacho World Cup game na ne wo se goal enso e World Cup na se eno so nkoma ke fra ba di nya no enso ma nani mo panina ye friends Dick Advocate wono aye manager enso de man friends Curaçao obeka ise February na opani we ne ba chese ne ho toto no enti palifoma ni adi dwumane no enso so etimi to form se ne enwo ben ya so betimi akohwe ne ba no ansa kura na betimi abefa dwumade no me no kase do pani no na se otimi boaye e ma ne ba ne nso timi nya na pomode enra at the time I say yabo Curaçao national anthem no na so pani we obonani anisuo esanse ohwe ba bi pa me no kase Curaçao man no enso a population ade kan say 150,000 we ya nipa dodo a me no kase no wo mo man first Curaçao chese krokuma bi na nei wo mo so atimi anya akonya ebe pie ma FIFA World Cup na se na yabo national international wo panina ya friends Dick Advocate na se obonani ana nisuo na se waya emotional eno so enkomo akafi oba ni na no enso aso dwumade enso na bibia enso atimi akonkan na me no kase die woni mama ya friends Portugal sanso na Argentina diamete ene se koba ni se omu nyina ana se two countries we omu ana se pono two countries so omu timi lidi ade kan se pono omu group a me no kase we no betimi ehye awo quarter final enti ye hwe no mu se Portugal enso betimi atop ni group na Argentina so no atimi atop ni group na se yenya kraka no
no big game by stand and so World Cup na say when ebe o my friend say Portugal and so ni Argentina our quarter final and on so ntia me say kan ope no yedi na so so modwuma de so na bibia and so atimi akonka na FIFA so no atimi communicate am my friend say Senegal when on Senegal for say on person de African star no say and oje afcona yetimi at the star bi ebo just na kire say ne won so ya African champion FIFA and so communicate man Senegal ntara je say ne me patcho FIFA World Cup different from adia kan say no me patcho afcon tene say star na compensation the bomb just no and also entimi enya dwuma no so yankoma and also fura ba di nyina no and so asumiti Senegal man no and so bebo World Cup o mu just no me patcho mu nya star bia and so me yade koma no dodo na so mu dwuma de so na bibi Pia and sweat me konkana sin when I Curaçao. Meno ka say there o ma tasty first defeat 7-1 when a huge defeat pa and asem ketwa unim say o 26 man squad openi a friend said take advocate and so do mo call World Cup no o player ba ko pe ana ya wonu okrumo Abrantie friend said Tahib Chon one penny player meno ka say ya wono ewo ade kan say Curaçao mamu 25 players aka nyinyi na ya wo mu nyina nso Netherlands cheze maza enya Ghana nkwana mpempi no yetimi kofa boga say mo mbabo blaza Curaçao team no only one player Abrantie friend said Tahib Chon ono penny player meno ka say no wono so yetimi awono okro na ya friend say Curaçao ya de nkoma no dodo na so so mo dwumade so na bibia enso yetimi akonka na Portugal minus no empani so atimi aye bracelet way and so that two players in nansa we no players in nadin ana yatwa to brade kan say bracelet ne so ubenya Abrantie friend say Diogo Jota nansente mo no so ni nua Abrantie friend say Silva Andre and so konya ka kwanhyam no kase no wo mon ka krat as for say we no Portugal penny force omo agidie say Abrantie friend say Diogo Jota wono so ne honhom so team na chi enti ehubenya say ne yatwa players ni and so to bracelet so na ne yadama mo nyina and benya se meno kase ye de Abrantie ndin enso be kan no so reporter eno so ba di nyina no enso asum djuma de so na bibia enso akonka medika ndi komacho se mo command so ne Brazil game no eno so timi ande 1-1 na Abrantie ba ko a meno kase de ofu ba bi obi abondin eya akwada na ye friend se we no Ayub Boadi akoda we just 18 years ubeka Russia 2018 World Cup etojano during that time na akoda we 10 years one also etimi akwohwe game ni bi our stance mu fast forward 2026 menoka say one also timi ejijuma enso de more minor friends say Morocco na just 18 years na akobo first World Cup enya just ordinary game bia when almighty Brazil masa bafrawe when ya good game brutal no so na chese ufeba bia the likes of Peter Dreamer alla munyi na Abrantie abaso say akoda we bo de masa and we ya say big teams amenu kasa no wo so Europe so be try no mo so atimi asiga asa akoda na je friends say Ayub Boadi and also kuma kram say kadinya no and so na no masa big game ni toja we no na man friends say Netherlands and Brazil we no Japan na get masa game no na nya asem kitwa unim say at some point in time no man your friends say Netherlands lead by 2-1 join show no live on Facebook ube we no Japan technical team no enti coach ni assistant ni ade kan sepo no me patcho physiotherapist mu nyina ubanse na ma peja maza wo mu peja we no 45 minutes wo de chile players maza munima aka 45 minutes o sese mu ye dan ye lusu efe edu ba bi aka 3 minutes no masa peja boys aka 3 minutes na game no ye lusu o afedu ba bi kura 1 minute na for ma peja enti ba kai say last minute ana me patcho man friend say Japan enso timi nya equalizer no enso de man friend say Japan no kase no omani jawero Netherlands team no enso timi ball 2-2 anrade na nya sem ketu akwa we nya kasa tintin bia unse stadium atmosphere ni e charge deda just fans ni ya no masa technical team no mo yeso metetem enso che players say mo kika mo say mo ma no so say ne aka 3 minutes aka 1 minute players no omon tintin de ben ye ne and one say no mo fa ade kan say board bi and mo tro na ade kan say minute remaining no enso go ade kan say board ne so enso de chire players entimaza uze assistant coach apeja board ne say 3 minutes naka when oya ade kan say player enso esi aka ni ma Japan mana eso kika wenti no me patcho motivation na say pono ade kan say plansa empanifo so fa so e communicate ma Japan team no e ma mutimi nya equalizer no ana no pedi nkoma no dodo na so so modwuma de so na bibia enso etimi akonka na me no ka say de enra at the time I say Germany enso discipline man friend say Curaçao e ka poli enso mutimi ba ko
no akwada na friend say Yama Musiala enso nya one goal na me no kasa kopiem enso FIFA World Cup na say yenya team bi and say football club bi say omu players enso abo World Cup na omu team nya most goals na unim say Ekita club your friend say Real Madrid na 79 goals and then Real Madrid players no enso team akobo World Cup o ma team ahye eno akwada na friend say Yama Musiala me patro ni goal say enso di team na friend say we no enso Curaçao no eno etimi akari Bayern Munich team no once enti ya team bia and then omu players enso kobo World Cup na omu share more goals club friend say Bayern Munich me no kase no omu 80 players and omu team akọ World Cup enso share goal enso dem omu first national team anọpẹ no jade command do na so somo ewo dwumadi enso na bibia enso etimi akọ na upa man baako a wama bo World Cup do na omu lusu game bia ewo regulation na Netherlands ni nyina mu omu ntimi nje trophy biata World Cup no omu nyibi da unim said the year 2022 womo enso akwa World Cup omu lose even a single game unim said dey kan say quarter final and my friends Argentina enso timi eyi my friends Netherlands no enso di free no na ya penalty shooter enti say ya ball regulation 90 minutes ya ball ya ave referee bi to so na fe ya konkode ya Omane friends in Netherlands sent to test defeated da Obeka the year 2018 Netherlands and Timia call when on there Russia Oman Timia qualify 2014 Oman tested defeated Bia and also so the semi-final and Maya your friends Argentina so esa eyi omufrim Obeka 2010 awadi e concept on when South Africa one call final against my friends Spain game no travel call ade cancer extra time eti me no can say the Netherlands team no woman Timia call World Cups how do Oman tested defeated Bia say yeah from the group stage and so copy our final Netherlands and test defeat our regulation ATM Pepino a extra time and also pono ade can say penalty and my friends in Netherlands no and so timi ade lusu game and opede komano dodo na so suma ejuma de na bibia and so timi akoka take mine and so etimi elusu ya 2-0 against my friends Australia winning said Turkey me no ka say the World Cup ahodoa woma kwanyina omu first game bia our World Cup ahodoa matimi anya kwanya akopiem no omu testy and say omu win da eti the year 1954 bakai against Germany omu lusu 4-1 2002 against Brazil omu lusu 2-1 and after 2026 fast forward against Australia omu lusu 2-0 eti minu kase do my friend said Turkey omu World Cups ahodo makwanyina no me patcho mpempi omu first game no womu so entimi ya win drop pokra no and why diamond mpempi no and also timi akwaye lose so no eti my friend said Turkey and apede komano dodo na so sumo dwede so na bibia and so etimi akwa na masa say ya na yechese Obia yeshese football no eye nkabo magutie football ese etimi adi unity ade kan set togetherness ana etimi adi branipa bia me pacho Curaçao ni Germany enso boye game no ende 7-1 e come as Germany team no after the game the me wan say Germany team no players ni bi ani Curaçao players ni bi enso aye kan kosi akasa wamade won satutu am koma ese wamo bom panti dedo na were fans ne ka say won Yan Infantino and opinion friends Alexander Sefrin aduwe na mpempinki ya hwehwe sempo players no ane fans dodo na wiasema nyina enso benya nkabom senti yabobo awie anka Germany ashare 7-1 anka na usenki yemina fei yabuafu masa obeche kura ne masa ya huja ya peteo aba ne se na ya wi afei ye nyina sa to abasa komu ya bompa ya de nyankopo ase se ne wamo bia wanti anso ana se fans dodo na so react se ne opani na friend se Yan Infantino san nyama we ana ase hu enya masa ne ya sa opani we ene ya we enya visa ene nsembe bria no so eye nkoma akrefi obadi nya no enso asumnani ma brand anase we no eye opani e friend se Omar Atan oye Somaliani on the Somali ade kan se referee opani we ana ye detaining na meno ka se wenya kwenya ankopiem enso USA FIFA World Cup one so chese FIFA atimi appointing wafa process ni nyinamu ene wa pass bi bia senkane one so kwatimi otimi ko official games ni bi USA for man kwama na mepi anko rem na reporter men say kan pay and say upon so pani enso ntimi anko officiate a World Cup na se no ni nyinam no FIFA enso ebetua na katua no we full payment enti se bi say empanifo ahodo a won real things and power mo dwumadi a wo mu di a World Cup ase no sika mu benya nyina pani e friends Omar Atan enso ebetimi anya binti we no entia metin say we no $100,000 ana yede be ma referees nyina opanina midi no koma Omar Atan wano efi Somalia ono so nsa beka bi
upon so no so entimi ankopiem World Cup na se de koma no dodo na so so dwumade so na bibia enso etimi akonka na ofo ba bia abrante ba ko a wo bia bɔ ne din abrante a ye friends Nathaniel Brown wano edi juma enso de ma oman na friends Germany enra onya fan game brutal debut ni first game enso World Cup na se wo se go na fepo no wo sa assista ese ba bia me fabio bia enso abo abrante di se masa ne mo de mo konka na reporter mete and say Bayern for enso so mo di 60 million euros. And so Eddie Kweja entrant Frankfurt abrante we Nathaniel Brown ni team obono no entrant Frankfurt entiametin za Bayern wama se 60 million euros somebody ko rem sa abrante friends Nathaniel Brown umenya se no so sabetimi aka no eno so enkoma akra me se ka dinya no enso asumo dwumade esuna bibia enso etimi akoka na Bayern ni team no enso Eddie omo ajimu no Marcus Rashford ne contract in sense say Barca wama so lakadazikali asa omo sa abrante no asa omo jane nei unim se Manchester United oma make you stands clear mo see ne 30 million pounds Barca add 20 says na ko reporter meeting say buy team no enso timi add 25 million enso timi add akorem ya hwe me patwa Brentford friends Marcus Rashford and obeto aso di juma add ama Barca team no and simple obeko back to United and simple club je friends say buy so no enso betimi am yourself ani na from so timi aka Brentford na je friends Marcus Rashford no pe no je den command do na so somo e wo juma de na bibia enso etimi akonka entiamete every buyer akache and it's a brand your friends Michael Olise say contract extension reporter men say can say we no omobema ne 25 million euros every year enti we no or twaso or extend the contract to 2031 and tell me things say 25 million euros every year biara as a buyer team no and so dem brand your friends Michael Olise and operating commando do na so mo dwuma de na bibia and so etimi akonka na Ruben Amorim and so say yes to AC Milan when was a contract omode ba no ehun ye pose obehwem when e kan say mamibisa was offer proposal no de tie bia AC Milan at bar one so beti ase no so enkoma mense kan opedinya no enso sum na fuam team no enso no penina your friends Avora Beloa enso de edi nkoma kwa kire brutal menoka se akato ne brona brant anasepo no openi your friends Avora Beloa enso timi outside the club your friends se fuam ne one so timi akwa head coach enso na team no enso nkoma akra mense kan openo yade ni nyina so sum dwuma de enso na bibia enso timi akwa na Pedro Porro enso si akai Edema club friends Tottenham Hotspur entia mete ani say so no so etimi extend contract no enti we till 2031 enti Pedro Porro one so etimi extend the contract enso dem Tottenham Hotspur team na no so report kakra no pamenseka yade ni nyina so so modwuma de so na Real Madrid shockingly one so ko for Brentford friends Marco Cuella enso the free club friends Chelsea winim say 60 million euros enti say next season the massa Morino team a wash share they are not in and they work for Brentford friends Denzel Dumfries work for Bernardo Silva after the latest one okra Marco Cuella say go confirm mutim Barca there next season the massa munsha musapo munhwe sense El Clasico no Morino team a wash share no ano dinti reporter mete and say there 60 million euros unim say we no 55 million and fixed price me patcho Mari team no enso etimi etuama club friends Chelsea ade I can say add-ons no and so 5 million euros and openo yedin command to do na so somo e wo dwuma de suna bibia and so etimi akonka na Morocco Football Federation no president open your friends first legja one also the communicate about Montano pay was henceforth Morocco minor and so host the African tournament BM say consider say the year 2029 FIFA Club World Cup dwuma de no wam so betimi agese mo na so unim se me no ka say there e confirm say 2030 when e cause amamiansa and yenya when Morocco and our man friends Portugal and our friend Spain 19 tiamete and so penna your friends Foxy Laja and I say Leja no and so Morocco Football Federation president no was it say Morocco minor and so we see the against African Cup of Nations and simple no ade bia African Championship bia no our man friends Morocco and so entimi o si bia no so reporter and payment say kadinya no and so asum na entiamete no pay every Mexico and say Unim say World Cup no ye Bobby enso Mexico na reporter men say Kansas Stadium ba ko ne empempi no yetimi di dwuma so Tijuana
ene empanifo nso de mama nte se yakwo hu se ne yakwo obi nso arape no ewo rubber bag mu edi na hye kama eno nso anya nika sem nso free Mexico ba de nkoma no dodo na nso asumo dwumade su na bibia nso atimi akoka na join show no live on Facebook na yendi sankomo we at the time I say US man no nso ehye Paraguay eka poli enan ema omutimu baako no ya ball game no benya US policeman baako a chese anije mro so Messi FIFA World Cup sanye ma we ya ana mpempi awase yenya enye se ne ye deny obi visa enye se ne fans awudu ampesom ko World Cup no na ye deny mo access enti after say USA enso echi Paraguay ebo ma kanan no yenya we no policeman bia one so the football and I say bono and so tactics kakra Johnny Sean live on Facebook na ye enjoy feed ni bi Enti ano enso ayan komana se dwumadie kakra no so tojo at the time chese US minor enso che Paraguay bola kanan wamotimu ba kwa no so reporter mense ka di nyina no enso aso menanim se over the weekend when on basket NBA final bi tojo na when next unza next for enso eje trophy no maje title no na after say omoje title no me no ka say omo fans enso atimi atwaja to shuttle chese bus ba kwa ne yade for fans yade for players no enso e stadium any ade kan say no ade kan say drive we no enso e hotels outdoor next NBA team no omo fans enso atimi akotwaja tuma chese we jubilation na say wo mu jubilate after say omo so eje title no enso e wo Enti wey aniama hu bia ese Nick NBA team no mo fans nso ya mesa chese bus na ye de transporting players na de kan se pon fans outdoor enso etimi akopie ma stadium ni hotels outdoor no emrante na twajatum o mani agibruto manya agabro so ma ena ma twajatum command nke doso ma na ne nemom emrani kwenti betesi form efisa mun koma na fei yemfa ni nyina enso mesom kan ketesi Lumba super enti ye ba yisi yemfa efisa mun koma no enso so DL Power Sports. Emuade. Ejawom. Dead. DL Power Sports. Emuade. Ejawom. Dead. DL Power Sports on DLFM 106.9. Right, ebuso sinkonya so kan ketesi Lumba super madika di komase anopai adwumadie be na wudi yemfi wamfu amenso be ne anom emofra no mu ko school nsu papa wamo no mabio madwuma fo mapomuden enso agina brane Lumba super titru ne anuanom ma ne na fei yema me no ma mo ma mofra nufu afempo no monso amafa yafunu nsu ane wono ma clean si ubodi no wo wa akwada no na pomuden enso jeja so na anya afe na uba wa akwada na se sebi ne nse ba kunu ana sempo no sebi nani ba akwa kata da bi Lumba super no wonu ma san ne ma wenyina no eno nso entimi entojo enti Lumba super ana no pa me kan forma ba bibia wo bia no obebo mode no ma nsan so atimi aka Lumba super ni bi o ma dama ana egusu asi nkonya so agude mu nsem no yade ni nyina enso ma ofadu su na fisa mu koma no yemfa ni nyina enso na madika ni koma cho se nyame ya duma Wednesday ya at the time 11 p.m. when a big game by all standard Blasters of Ghana enso ne Panama team no ana ebo na unim se ne FIFA enso officially what the officials no enso about referees and lines and we no enso officials on betimi official game no come about and as omudia about pania your friends that Glenn Nyberg
enso efi Sweden on mpanifo bondin se center referee no enso behwe adapum frama enso akuni mfunum ato ayirem ato ban ajepan na se wahwe na sa dwumade no enso akoso assistant line 1 no ayo pani a friend se Mahod Beji wono enso efi Sweden line 2 no eye Andre Sod weno eye Sodis Vict anti Soda Vict anti wono so eye assistant line 2 wono so if your man your friend says Sweden na Saudi Arabia Nidesha your friend said Khalid Atures one on a fourth official and of a video assistant referee adia kan se vano one also every Saudi Arabia penny friends Mohammed Alabakagri one also adia kan se va referee when team panifo when I say and panifo so team abom din Ghana big gamer yene Panama enso beba nyame atuma Wednesday no ana yede officials no come enso atuju adi nyina no enso ema no penny friends Mr. Adwin Keto Kraku Simon GFA president wakodi nkomado do na wasi wo se Ghana ni bia bo se group L baby o man konko Ghana yeda e World Cup yase no wasi yanke akoma ntu yem we ku chop na first game no Panama yedon beto omusmooth last level second one ne afei yahwe England ye no mechia am so brutal afei third game no enso so Croatia Mr. Edwin Simon Okraku enkoma odi ani who are ready to give off 1 million % for our great country called Ghana. And just like I said yesterday during the raising of the flag, we have 3 oppressors facing us, confronting us as a country, as a team. The first oppressor is Panama. The second is England. Believe me and trust me, the second is England. And the third will be Croatia. We'll catch all of them. Way a GFA president of Pania, your friends, Edwin Simon Okraku. Nenkoma ono so wadi yade ni nyina no anso esom dwumade ensuna bibia enso so atimi akonka no so eya kakra fi obadi nyina no enso so ati emana branch friends Fata Ishaku eya player adema the senior soccer team the Blasters of Ghana ose na uya Ghana ni this year so far so good wase na uya Ghana ni na fei World Cup ayakọ no ewose woka wakuma tuyam de yanze Blasters ebebo game bia de didi chese tamikuchu didi Shewa football fuma ne didi esanse team no ebe make Ghana proud Fata Ishaku nkoma odi ni so far so good the energy and everyone in camp is ready and the training is going on well and we are just getting ready. For me personally I enjoyed the training we are doing so far and I think it's positive because I can see changes and we're getting fit and getting ready for the game. I feel amazing because it's always a dream come true to be part of a World Cup team, and I'm privileged to be part of the team. And this is the second time, and the first time was experience, and I learned a lot. And I think I'm going to put in a lot to help the team to get to a better position. With the look of the team, I have so much confidence in our team, and the guys, everyone in the team is ready, and the training we are doing is helping, and I think it's going to make us more fit to improve and to help the team move forward. My message to Ghanaians is just I just want to tell them to keep the support and keep praying for us, and we'll be here working hard to make them proud. Way and so Abdul Fattah Ishaku Ghana ni di shene wono so atimi akopie ma World Cup na so de nkomo we enso jadi nyano enso ma dwumade ensuna bibia enso so atimi akonka Brandon friends Brandon Thomas Asante enso edi dwuma adema the senior soccer team the Blasters of Ghana was the World Cup ayako we team no chese ya was squad ombetimi asego zodona ama ose nei wono osua na madodo na fi Fattah Ishaku ho sanso na Brandon ye friends Antoine Selam Semenyo wono so osua na madodo na so afi ontie World Cup nim se qualifiers no crampo no efa ba bi ye chioma bia boma ka poli anan woman timi anti we gia daddy perfect nei Blasters team no so no etimi asego zodona anti World Cup we de Ghana for expecting more goals. Ombe bogos a gumbruta. Brandon Thomas Asante Komodieni.
will understand how to get the best out of each other. I think that's something that takes time and takes consistency with understanding and playing with each other. So I feel like it's getting better. Quite in the last camp, but in previous camps we've had games where one of the last qualifiers we won 4-0 or something. So we know how to score goals, and it's also a confidence that everyone does score a lot in their careers. We just now want to bring it together. But I think it's improving. The way we train, even this week, I'm learning how to get the best out of Fatao. I'm learning, when Antoine comes or when Jordan or whoever, the whole team, we want to help each other be successful. I think that will be how we can do it. By if everyone looks to how to get the best from each other, then everyone else will look how to get the best from us, and we can all become a strong unit. But I believe we'll score a lot of goals and we'll do it. Brandon Thomas Asante nkoma Odia na edinya no enso elsomona we no yemu Blasters team no enso ene Black Sheriff say nei woman so etimi ajame ahead of World Cup gamer yano my friends Panama enso ekoboniti join show no live on Facebook at the time abrante friends Black Sheriff enso edu Blasters hotel room. Enti sweetifo ne niminiske na ze Blasters team ne dia masa de anwuma na mo bɔ na se mo ma Ghana fo ya nije saa goals mo gobo mum na efi ekire nso no yenso ehwa na ne ni baby gas nso yemfa nwie yemfa mfe so pa enso enkoma akra to dwa na Thomas Tepate oponze na yedina no ase se ne wobetimi akopem o Canada no nso etimi akodi djuma edema Ghana against Panama team no na ye se eni bede ni nyina mo pani ni ginani masa yesususu ejan Thomas Tepate jiwani yantiso dogu bi enu abe Intuitive personally masa ne life na personal won party onim se bruta ne okita ne glass of wine kakra ne opeja ne nsa benkum ni kwosoro na se ne nan ne de se a uku anim kakra won uku achi kakra na se party dada no sa abede na se o celebrate ne masa jiwani masa bibia nkoso ano so ye nkoma akra eto dwan nkoma de nka doso ne mom emra ne kwanti Mr. Hitman nya trans coffee break is over wenya fa kunya kese ne ti yemfa gude mu nsema ye bobo nyina ensi Michael so coacha eye producer anu kroya esa ede ko Facebook sanso na YouTube ema onsa eka dwumade no enso ho Lumba super atimi eko emo aso ya se fly na ma deal 106 na de nkofon cross amana ne nkoma later sinya no ya de bra fe fisa mu koma no wo mo so aso emu ema de bra midene the best makadu sai ubetimi afreme mambi se enanso no 2 games enso so ewo World Cup na ana ya de bra 4 PM ya betena se ne the live commentary enso abesum Spain against Cabo Verde. My friends say Cape big game by Austin at the Bebra 8 PM. Mantian Bessa Transnear the second game no and so atimi at a broadin the best market say ubetimi afrem mambi say na we no efi yenina enu abema Jesse Michael Awuni Super K Faith Ladies PR was me fa konya we na me sha baba your friends say Phoebe happy birthday pa ene ewa woda Phoebe yesi nyankopon hira enso edema ese otweda mpo nyankopon ba say yadom kwam ya sirifize nei wantu nkwa na mama bibi biado nsa besom bia no enye nhirenti just see amfa kunya yesu ya show happy birthday pa nti Phoebe nyankopon ontena nim chirenti on this note agude mu nsam nyina de yem fancy samje bakwi manya ne tiese utie Miss Rita wonsusu utie manya ne tiese wadamfo brebo pa enso adan benkum so na yiche se usu tini so pa nyankopon onti chire nyina re sense nyina no ye warehuom nti Mr. Hitman on this note yemfa agude mu nsam nyina ensina Mr. Hitman nyame ya aduma next week na Mrs. Teye ne baso
Oh, okay. Basway. Baswo Asante Achim Konongo. Konongo. Mate. Maybe by Friday they meet him na Chikakra. Baby Jow. Bema ya nso say the mesh mpabo mesh akodi ya chire din. Mamenda bema. Yeda say. Now Black Star players no. The omu here they prepared for the match. What was that Brazil for? Diasa. Instead of them concentrating on the game, no. When the Black Sheriff. Is that man? Yes. Where a World Cup. 2002. Unse Brazil Nigeria. Now a day before final. I know coach catch you say. Don't feel that uya when you beja bema uko game ma be deliver no go and do it. And our boys no nice club. Muko cinema. Ade chwa World Cup. To me that man a part of the game. The other boys no omu ye relieved. Pressure be any almost money entertainment and you man move to be and the duana moody baby girls I'm no more video calls more stress in the day. Send a mood to park in so I'm ready. Messi the Asians a Panama from 2 years. Now how much you know? You're away and I know they am I. Over communicating. Mr. Hitman, Mammy Fancy. May I say? DLFM 106.9. One minute after 7 a.m. here, and it's the biggest breakfast show. Alabama members are so to me and the monsieur. The monsieur, my man, come from Lumba and Supernatural Mineral Water and Fama. It's pure in every form, just get a grab. On Sanka Beach, maybe a woody, a punto, be a water. Program be a way at Lumba in Supernatural Mineral Water. Yeah, fan video. Come up from 24 0555 274757. Lumba in Supernatural Mineral Water. In every form, just got a grab. Ebraso, I pay the Kowakatamo Boswaneba, all the top stories, all the major stories making headlines in the national daily. Kowakatamo Boswana, I pay. Crowd.
Join you live on Facebook Live on YouTube. Share link now. Na for bin soon to me be an pay. Water 6.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Well, let me say happy birthday and come out. And the message here says happy birthday to our prayer warrior, our guardian angel, our sweet man. Our guest in the we are fair. Our Tina Tech Choba. Oh, Kumasi Ebuakwa. So happy birthday and come out. Mama Augustina, we are fair. Tina Tech Choba. Kumasi Ebuakwa. Happy birthday to our prayer warrior, our guardian angel, our sweet man. Augustina, we are fair. Tina Tech Choba. Kumasi Ebuakwa. Mama, happy birthday. Kupon Shao. Mama Awodapa. Araba ishaba kwa just me beat na say na kwa duku wakata mo boso no nsema banyina ya beda tifa wuti DL 106.9. Yankopon to me na wokan ya Phobia no would one birthday your mom happy birthday. Happy birthday come on Lawrence so then who Jay it's your birthday today. Dennis Bunsu and birthday happy birthday and confirm out. Happy birthday and come on you to me a friend Daddy Opanka. Happy birthday and confirm out. Amanya kwampe problem no man. Happy birthday and confirm out. Patient amount for. I know birthday, happy birthday and confirm out. Happy birthday and come on sound engineer for Bassy Mix. I know birthday, happy birthday and confirm out. Emmanuel Kofi Petit. It's your birthday today, happy birthday and confirm out. Oba Ankuma Ofriwa. Happy birthday going out to you. So really pray to God. When you're in a soul, pray to God, my sorry. Darling said, Shraba Kwadwo Samibi Anape Watnas Yedo Wakata Moboswono Yedeba. Newspaper review segment on the breakfast show.
Yeah, they can newspaper review no more. Nishiraba, kojo sami bi. Nordin se mereko swaba ufi. Money life, yeah, bama for money. Headlines no about my mind. Politics, sports, me entertainment and so. Kojo sami bi, be my what you. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Yeah, can cray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in Sambrew. Breaking stories, yeah, in Fantu. Sharp analysis, make a sapa binso. Wake up, Ghana, time to know. Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ ma newspaper review. Winshiraba, Kojo Sami B. Winshiraba, Kojo Sami B. Ada pe ko akrata ni nyina ye krado me hwe na fe me makodwa akwaba na fe won fan seminar ni nyina won fan bre ada tena se me makodwa akwaba na fe no pe ensama aba ko akrata ni mu nyina no won fan beda chief a wotie DL 106.9. Good morning. Yeah, good morning, brother Kobna. Ano pe wapom to say ya mi adom ehoye ede nyankopon ase papa apase wodo aba badu adwuma mu nso asomdue mu na yenti atinka boni bia yede nyankopon asiye papa apa o weekend sana ko ye oh brakobra ya mi adomaye yeah ya mi adomaye weekend me who lot of pictures are na wa post to status and oh yeah I had winning I dey had winning papa apa and about the chetie for na fe no famo boso no fabra echi ni ebedi nkomo Brakobra no pay yamfa na ase man ne tiefo mu tie frɛ chichi ne benche na enkase yankopon ye omunyina akese ahyenkafo enyina echeche no munyina adehye nso mu tie free information centers ahodo wonu mu tie free shops mu ne wonu afiefie mu na ekase yankopon ye omunyina akese wo mu chire frɛ chichi ne benche anopa ye chia wonom ekase twede yampon yankopon onte nanim emfa nkyere wonu munyina yo mate ko ya na pay Ghana futi ko wakata mo boso no yenkwai Brakobra no pay menasi bio na yemfa na se mo den eme yetiefo ano pay wonom ATM o munyina kwaba emfa mra ko akrata mboso dwumadie ne so na no pay ko akrata hodo no ni nyina ba montene so dos nyipa na betenase na etutu na sere ne abasa cheche ema Ghana fo ahunsima hodo a ekoso ewo manyimu a nko akrata hodo ni nyina no aboabo no ede aba na se de wunim no we ni nsima hodo a edi anyim a eno resoso pa erida ku akata nanim na no pay no yebabede ho enkomo ne dikan no yemfa daily graphic ku akrata no enhye ku akrata mboso na se a anopay machibedwam openi Paul no eye dom kase o machibedwam wonom ba no dine mekire majority leader oniminyamfo Mahama Ayarga ono kura inso na oye Boko Central machibedwani ede adesere ede ato oman Ghana mebuna nim se obesere oman yimu mebuna nyina se oman no edu ba bia omusie mu odende nanso ade baako a magana adehye ana titiro ne mebunu no emfa ni agro ene kabi na mekabia membu enti obesere pa se oman Ghana adehye nyina titiro ne mebunu no Obia ma ne kon endo kabi na mekabia membu ne nyina yenya ho adwumaden ne mwa na oman yentimi emfa nko yenim okiremu a sade Ghana tie ya dodo na nyanyanka soja aban no se oman soja aban ebeji oman so a ne ma ebehunu no nye bi ni kra enti ye nyina yemfa mpaebɔ ne adwumaden entai oman ye chine kabinam kebɔ memu a ekoso oman Ghana mu nyina yemwe na yenhye mu kena na mfa so de mepa emfa emre oman Ghana no ya asɛm a sopa no pay daily graphic wakata no ɔde mu ensɛm ede aba yanto akwakata mbɔso no so na yemfree daily graphic wakata no na yemfa ya ne nkyerem wɔ women and leadership wakata no pay ɔde nsɛm pii na ɔde aba na sama edikan na ohwe kratafa etoso enan na ode machibedwane edima adehye a wonom ewo abrekumanot abato empiso aso mekire oniminyamfo ewurabna oben enfoni de hanom na wochire mu a hu behinya pa se
enipa hodo a wonom eyi ufiri no yebeboa wonom abinufuo no abinism ose obehia mo apa edu ba bia ohwesa de kobrane na wedie ni tirihwi ni ne honam nyina ye na esabe enya no me ono nso na wuo mu no saa na Nyankopɔn eye na wode ba atiasefo asase so anase bia chimato bi na ankoyi efiri na wom na de na ba ne nyina mu no Nyankopɔn ensani pam na saa de hie no edu ba bia mapomuden no aya na enkonka ne dodo na behu na enkrunkru tutututu ono basa na mo wede no se de tie na emre ene ewia bompo de a wonom kura ehuna de na ma masetenem ayeden pam enti behibetwane edema de hia wonom ewo abrekuma not onumnyamfo ewurabra oben echirem se obesere pa na oman Ghana mpenefo ka biewom ye hyehyɛ pa yebetimi edi aso enipa hodo a wonom no yebeka ne se omuye ofiri na omuso asetenem no ne mapa entimi enkoso enfamarom wonom abrabom na yento akwa krata mboso odwumadie ni so a na yemonwura mu krata feto so enson ewo women in leadership kwa krata no ebo amane anopai sei asa hwe o manga na adisua so wonom wira ahopa omu chirimu a wonom ne University of Cape Coast Yapon no na edi awreho ebom ene o manga na nyina na kwa krata no fa to so enson no de abaya ne ho fe ye pa mfoni abeto na abaya no ho fe pa ne ho fe pa in essential eye avino na kwa krata no ebo amane sa abaya yi oko school ewo Cape Coast Siapon mechire University of Cape Coast eho no ko school na ne hostel awada no ana betu dwa se ana no ye wade twami ena one ne mfefo ewo ne hostel ho no ma no kire wo mso mepam na chikakraba menya ko bi na madam fu bi afre mentime kwa basisi a ana baye efredi ene abaye yi koya ade asa o mantene nka omo ye dombe ye bia omo ehu na chira kwa no mbomboden a eden krata ekodan Ghana Post Service ene omo ka bi ewo se abaye yi omo hu no enti no mbesire na omemu no nyina moa na yempe enua pa essential eye avinu echira kwan ne hwese nkopon be ya adom na yehu abaye echire kwan ana omo ye o mante ho asembia na ananu memenda isui ebedu endrada na beto dwase asem kwadudum nyina kra bepi endra na beto dwase ene Ghana Post Service onum nya nkrata anase obi frɛ woro mo se ubo awuramu ewo Cape Coast bia bi ho no ho ne eye beach ye fro na ye Hatchland Beach ye honom na ade hye ompotem honom efrɛ Ghana Post Service se wonum enya nte se obi amu eda honom intino mra na omehwe na omate se obi ayira na ebia ye wono ana se nye wono ana enaja Ghana Post Service mrantie ebo ana ko emokoya ampani yampa ne nuane yampa obi na da honom a abaya nso kama pa tomrusie pa obaya kama pa na wada hoyi na eno ena Post Force sa na tie de a ene abaya ya make say yesi wayire no ne cosmate for no more the same hostel no yenkofa wano momra na yenkope abaya na wofo akiri kwan no momfa ne mfoni mra na yenfa hwese nipa wawu eda eye Hatchland beach no eye wono a na ase nipa afra omokoya ampani na yampa abaya ne dindi innocential avino ene da hono ma chese wono a ena nipa bi age ne kra ede afre ne nsem na nya de na kwa babia no omutumi etwa ye ne mom no ne kra ne de ekọ abaya da hono ma meka se o mapagya mu no ma busua di one dance se eye wo mode hia ma meka se prempren de omna kwa kwahye mu Cape Coast eye abanya rasabia emukura bia empenifo gusu a enhwehwemu ede afa ho anu ya krata feto so enson ewo women in leadership ko krata na de arahosemu ede ba ebeto edwa na sanso na akane oman Ghana ye maame ono no ye otemu afo pani ede momen be former Chief Justice ede Ghana ye maame Sofia Akufu make say Ghana man pani John Dramani Mahama ene NDC amayoku aban baaye no wonom paw Council of State na wonom eboa etu omanpanimfo na ye maame akane omen yetemu afo pani former Chief Justice Sofia Akufu ye maame ne woka ho na beto dwa se maame din krata tenten akwadan Ghana man pani sei
ene enya nto a enya ntua dwumade ode hye ne nsa se ono onka eye Council of State abedwoku a wono betu omampeninfo efa ne dwumade ahodo wodie bo no saa eku no ono a wetu ne ho ade so enya de obetumi ato akoso ene omampeni ene akuo no edi dwuma bi nti se yede ono wada nkrata akose ekuriase maka nanso menweye dibe no gitum de nanso esi se de ne omekro no enya de obetumi ato akoso eye adwumaden ede aboaboafo a anabedwoku a etu omampenifo nti mekese de ye maame Sofia Ekufu akane oman Ghana temuafo penin Council of State eye dibre no wegem de ato no ma ene so ho nsema no pay katafeto so biensa ewo women in leadership ede ho amanebo ede aba abeto edwa. The Samson over 35,000 women and children hit by France as Ghana's climate crisis deepens. Etemika say kuwakatai ebo amane wakatafeto so mieno ewo women in leadership kuwakatai no say omai Ghana ma ene mofra beboro empem aduasam mieno 35 no empem aduasam no 35,000 ana omo nyina ensuwe atu won momunya baabi enfo mutire emfanto ewo manyima okirema asese se de wiemu sakiraye na ekro no enipa ahodo a wonom bre pa wonsu yire na ekoso mayimu tutuo na no eye ma enefi emofra enti ayarho sama no pain women in leadership kwa krata no ode ho nsem aba abeto edwa na yembongura mwe ewo daily guide kwa krata no ode bi aba na wokirema Ghana Lottery Authority mpenifo etwene tieka ne se GLOA Ghana Lottery Authority mpenifo echirim disi no ebeto dwa se KG a adwumakuo no ohwe sika pa wo mutua ya ma aban se eye mfaso a adwuma ma yeso mfaso ene eto eso mutua ma aban na tieno mutua ya na no odene eso pa na hwede a Ghana Lottery Authority fo nsu tua ya na se Ghana fododo na ekasa se oh ade na yekwasuwe twetwepoa sanoma benum ena Ghana Lottery Authority etumide ma aban na adwumakuo no ena meka se mperifo no mo ne da Ghana Lottery Authority mechire aso ye hwe o man Ghana echacha eboso omu chiremu a wohwe sika KGL company nde ma o man Ghana 173 million Ghana cedis as compared to Ghana Lottery Authority di omode 44.9 million Ghana cedis de koye no omu chiremu a obia ne adwuma a woye wohwe adwuma a KGL mpenifo ye na adwuma no in fact emode sina no manam untumi mfa nto chacha bo ho chacha ne de enye obia ne pe obi wo ane kondo obi kura ba sa asisi chacha wo ma obi da entremu ntumi meka sa twuntwune atwan se de tie bia na ese omu no mutua pe enti no de ba ho sika no de ama ti sanse ne kokoso nde omadwa pa empenfo no moda Ghana Lottery Authority anu adwa papa se de enti ana mode eye KGL adwumakuo no esika watua ma aban afemu no no ba tutu to mo de ho Ghana for dodo se na mo chacha wo memu a dodo na akra no mo lutu ekura mu twa na mu ania mu ntwa bio na ade a sika se na wonya enti no eno so mo mani pa nwe no ho a mo ye comparison ne mo afu pa no pai o makaka o madwen e wo ko akrata ne fa eno ne eso pa ne fa etoso miensa e wo daily guide ene bo amane yi na sanso na katafeto so miensa e wo daily guide ubehu osoafo no hwe o man Ghana yekua yeso onimnyamfo Eric Opoku na wachirema we can't farm with promises farmers to government enti o man Ghana ekuafo na omubu afui ekuafo ni chirem se ekuadwuma na omoye no enya bohye na wonom de yekua na momu no action de obeka no na waye na ekuafo na kade omope no wonom ensaka ti se kobasa mpenifo beteno manmu no mo do ma no bedonwere na bi nwo wo mo de a kuaye no yemfanto Ghana de hye nim se akakra obi ampo nkwafum enkwesi kuya bio na obi ambewu obi akwasea ekuafo ne chimtisi ekura no wo hwe oya asase yi fertilizers ahodo a eya na aban edema ekuafo no dodo na mpo no aya na subsidy ebo no bi wo ho no ma aban no fa kakra firi so aban no fa bi firi so
na ɔde aboa akuafoɔ na kɔmokɔm ahare wɔn sɛ bɛyɛ a wɔn bɛtumi yɛ enwa anya ahoɔden asikua ne yi nanso akuafoɔ no yɛkasa kyerɛm sɛ subsidy no ayɛ sɛ amfa ɔmo hu de abɛyɛ yɛ afiri so nti ne boa yɛ den saa nso na ban hyɛ bɔ sɛ ɛnam kokoo boɔ ne nneɛma bi ankɔ yɛ nti no ɛnam wiase amansan wɔ ha nti no fertilizer dodoɔ no akora ba akora de bɛkyekyɛ wɔn mo a ɛbɛboa wɔn paa ne nyinaa na akuafoɔ kyerɛm sɛ saa bɔ hyɛ ne nyinaa na anhyɛ da anyɛ adwuma nti akɔyɛ kasa yɛ mframa saa nsɛm na ɛkɔ so nti ɔmo deɛ ɔmo ne tenten bi aka ɔmo ntumi nkɔnkɔyɛ kuadwuma ɛwɔ mmerɛ a bɔhyɛ a mpanifoɔ hyɛ ɔmo ani soɔ nti yɛmfa nto Ghana de hyɛ anim sɛ nkyɛ nnuane ho bɛyɛ den ɛwɔ manyim nti sɛsia na mu abusu a ɔman Ghana yɛntɔ mfa nyɛ hwee no na aburo bankye ne adeɛ enipa mfa nyɛ hwee no ɔmo se yɛnka nkyerɛ mo bɔbɛde tobi sie tobi fa sie na nkyɛ akuafoɔ no ɔmo nso bɛfa ɔmo ho adwen efiri na akoko dua na ɛmo ne adeɛ no mbegyaeɛ na matɔn baabi apɛ adwuma afra akɔyɛ firi sɛ Ghana mpanifoɔ ama yɛate aseɛ pefee sɛ kuadwuma yɛ adeɛ asɛbe ɛyɛ asotwe adwuma woyɛ obi a woni brabɔ na wote ɔman anim na sɛ yɛpɛ sɛ yɛpa ne hyew a na wobɔ brada no amfa a wo last resort no na wakɔ prɛprɛ kyerɛ wɔ nwura mu nti ama mpanifoɔ akyerɛ ɔmo sɛ kuayɛ yɛ adebɔne nti yɛsie ne yɛmfa nto ɔmo anim ɛnkyɛ wɔmbɛgya afom dwuma no yɛ na kwan bafa sɛ ɔmbɛyɛ nnuane adi wɔ ɔman mu ha no mankasa mbɛhu sɛ yes sana mokɔɔ wei ɛhyehyɛ na delegates kuwakrata no ɔde nsɛm aba na nsɛm ɔde baeɛ no nie ɔkyerɛ mu a angry farmers cry out over missing fertilizer subsidies nti ɛho sɛ nsɛm no abie o akuafoɔ na mo kyerɛ mu a adwumaden ne minsi yɛ adwuma ɔmo yɛ no aban ka sɛ ɔbɛfa fertilizer boɔ no bi afiri so ɔbɛhwinhwan so ama wɔnom subsidies ɛba ɛyɛ ka nketenkete bi wɔ aban no yi firi so na akuafoɔ no ama ɔmo kɔm ahare wɔ no ɔmo kyerɛ mu a amfa nti delegates ɛsan bɔ ho amane wɔ ha sɛ akuafoɔ no bu afu paa ɛnam saa fertilizer subsidies na aban na amfa ne nti no ɔmo bu afu basa nti ne yɛmfa nto abɛyɛ nim kakra kwan bɛfa so amɛyɛ nnuane adi wɔ Ghana ha no ɛyɛ mo mankasa masɛma mo akuafoɔ no deɛ ɔmo ni nkyɛkyerɛm biara ɛde ma obia bio a ne pɔn sɛnsɛm no aba na oba kratafa ɛtɔ so ɛnwɔtwe ɛwɔ the custodian kuwakrata no mu a ɔbɔ amane sɛ minister petition to sack Akuapem South MCA over 1.3 million expenditure scandal ɛno yɛ part 1 ɔmo kyerɛ mu asɛsɛi Akuapem South wana ma hye bedwani no we MC rather facha me enye ma hye bedwani we MC aban na musini oniminyamfo Paul Osai Ofe Akuapem South MC ni din ede Mr Paul Osai Ofe omu kyerɛ mi sɛ sika bi afa ne nsase sika bɛboro 1.35 million expenditure scandal sika yo pani kyerɛ sɛ ɔde ayɛ mpundudwuma so ɛho baabi adwuma no wɔ nti ɛwo mu wɔn apa nti ɛbɛyɛ no manum yan mmɔmɔden ano mpam no apie mante mu soafo yɛ ma America akosua agye awate wona wo yɛ Eastern Regional Minister mu kyerɛ mi sɛ awofa ase baako a ɔno bɔ adwumaden ɛde ma Ghana mampani sɛ aban na musini Municipal Chief Executive Officer ɛde ma Akuapem South Mr Paul Osai Ofe omo kyerem sɛ sika bi o kyerɛ sɛ ɔde awu akɔyɛ wɔ si one time 1.35 million Ghana cedi penny ohun bɔtɔ no fa kora nhyɛ ntumi mu nkuntayi nti papa no munko yi nadi na nte saa sɛ de obegu abɛyɛ ne mase ne bia ka mensen no bɛha dwen bɛha dwen pa bɛha dwen na saa so na kole wolomo lineage osina omo lineage deputy no manso twen kyese niema bi ekoso no mu kyerem a ebasa a threaten ga state peace asomdwa ni anam enkan ewo no etoto nase enti ombesre kole obesre pa besre pa munye bibi mfa ho saa manso twen ahodo ekoso ne ba ne saa na enkran na na matren kunwa hyehye no ha adwen ha adwen pa kyerem sɛ busunya kronkron no kole wolemo
lineage dispute omu nse da hu nipa akonwa no okokole ho no ma mu kirim se oye abusua kronkron paasefo no ebinom no mu dia perepere mazesi a mekesi na ye mansotwe ne ade a ye hawo kese de man na matren konwa won kran oprema ntem se mpanifo so de na no so mo so ano se be ya nansen mu se de omanyi mu nsensem te a ubehu ana ahinsie hu ntokwa saso ya ahinsie hu nsempi na ituotutu na sesi okwa miamia pi na akoye nsem bia ne kan ye den a mu kirima no so mo hwe ni yi na mpanifo nso de no mo ka ho asem se be ya eno so enkwankwa jensere pene pataku ewo manyum na the Ghanaian publisher kwaka tane de bia ba no kirim say farmers warn of food crisis over subsidized fertilizer delays integrated feto so emiensa ena wobo amane anopei ewo the Ghanaian publisher kwaka tane mu say ekwafuo no su na mo hwera ho pa o mu kirim say fertilizers ahodo a ese ba na omen wo nsa kan na kwafo de sikua no dodo na akwaya de se sika bia esa aban na efa wo so no subsidy no dada na o aban ya mfa ntombo afu modwa pa aseni yombe hadwen saban do mu di agora penifo aso aye hye o meyim penifo aso aye hye pa na katafa toso du baako ewo the Ghanaian publisher ebo amane say government seeks review of party Canada band because yankopon ya adoma ukwede ben anadwudu baako na o man Ghana ye bobuku aye o man ye national senior team eye Black Stars ekwakusia kan ne Panama na ye nyina anim se saa akokansi ne betodwa ewo Canada na yemnante na ko na mra mode sante no mokwa no party duru ho no man mo sekrache wo kwa hin no su se me ye Ghana ni ye kobobo na osehwe adawra fi ho ana kwa yi a bebia na wusi akan ma asena ne ade onte se nkofo no omo se wakwure pu ma ye be ba ku mienu miensa bi wo nti hu nsem ngokot e na wo anya ahoden a ote se wo bebobo won aha ye nyane sa immigration gate ha no Obia ye de ntansan bo wo se wa hye obi ni nada no ye ma okwa ma nhurem nti e be serew ohu agufi ye mra ma ho kwa nti e be ya san wachiko na kwatena sekura Ghana de bond Ghana bebo ba wo patipa de se ma okwan kwisi agukansi ni bidie bebo de age wo fa wi mpa pa se immigration ho de emfa ma meke se mo fa se pati o ma na nhurem o ma san no ma na yara ho sema aban echirimu a esi no ogusu a ene Canada aban edingita ho akwa o mefa so a esebe ye de tensa to obi so se isunsu se obi de tensa aba so osimisia na mon se no onim yetu ade se no ode ayeme se betodwa ye hwehwem mapa ma hwehwem ne bedadi so ye no kre bibisa akoso ansana afiatemuafo esi ho aginasuo tisi ameke se ni we na omode yakono accusation accusation ni kire se obi na ebo no sombo na ode bibi ato no so se ni waye na nya ade ya court agi atum ana wasisi du asa asem no kra no kre ana se nya no kra hwehwem mapa yakoso nti na ye omwanwa se Canada man mpeni futu sana monti aban kire mu a obekoso na wo matwe na mahu kwen ho do mefa so ye nua be ma pate obenya akwanya ngopon ya atoma Ghana team no otime akosi akan ewo ukwade bay nti hu sensem se de pate ntumi nkoye kra nkoye nasim kuma kra na the new center edibiaba no which say new cargo tracking fees could hit consumers hard pa much say no cargo cars no tracking fees ahudu bi eba no ano wadene ne beha wo ma cargo fu no mudi dwa na pa free say aban na yire wo mo so de a wo mo so ba yire wo mo mudi dwa nti sa na be nti yenhwe ni ye no so won sema no pay aba abeto edwa na Republic Bank Republic Press Republic Press de aba na anyase bukuma kra oswafo no my Ghana ohwe omen ya tenten ne so no kwansu na ya ban lo ya pani Dr. Dominic ayene ne foni da hanom na wochirema asisi no chema wuntumi no lawyer ani den ede me wofa ase andi apia kubi anka unyanya anka wuntumi case ndi usifom sade ekono omode nkrata akoda akoto se sade enhyehe ekono
chema wuntumi ne Exim Bank sika bi a mo kire se chema wuntumi ekwaje bosia ewo Exim Bank se okwa akuyikua na ekua na wokwa na okoye na kesie mpa na obefa Ghana fo adwuma eno na nam so a ema sika krabia idea da so ye Exim Bank ye o man sika krabia no etem sika emu odu 30 million Ghana cedis edema chema wuntumi se ne chairman je kuaye de ya de pebebo man ma Ghana fo anya adwuma ya de agisika iko se na chema wuntumi enka ne kiremu se okoye no na okoji invoice ahodo esika krabia ho so me pese me hu me kototo nioma bi ni ade ntoko company ho no ma na wako excavator we ne boy sen afidie we ne boy sen combine harvester eno so ne boy sen ene mfidie do asase so dandan asase ni ade ko bisa ya na sana chama ya ntoto ne ma no ene ode invoice ko yeso mato enti nioma no kure ni ntire mma mbosia na me nkwa club bibia kama na eje chiri din na me mfa Ghana fo adwuma omo se chama wuntumi agi sika ne pena chese odwugu baabae na se banga ne so antimi anye diligent emaninja director ne mpanifo da Exim Bank ano antumi anye hwehwemu ehunu se sana Africa dam ene chairman wuntumi otitene ni edema MPP amayokunu wasante mantemu eye Mr Bernard Entwebu siako omo chirimzo kwakwabu sika krabia na afa so 30 million Ghana cedis ne no ena sa sika semu na kwaye nsempia sika anu odene we kura no ena ekopi asem dibia aban lawyer pani ene chama wuntumi lawyers esinkunwe ne du ba bi na chama wuntumi ene ne mla nimfo de nkrata ko yese se de asem ne kone de sisi no ye obibia ye kan mra mu se eye pre bargain na sa pre bargain ne kire se bia na menya asem na abeda me so no bia me ne oman na enya na ohwe asem se de ye kona emi ntumi ne oman na ntwefi se medifo anamo na matu no mentu ana mompa de aban ne kana na de oman ne kana ye nokre enti medi hufo de a ene mesremo me pamocho empeni de sabe abo ne se wanse ne bon a abo no wanyitima yense ne bon aha so ko pekusi ache no na wokọ ne bon so na ohun se kusi ne kekam wo de wonsa hye bo mu se kusi ne kekam kukukuru so o hyemu opie na wo de ne hwene kura bete ne wasan atwe ahyemu a na ohun se kusi ne wo bonum nti no eba ne sa na yesi de abra wurewure ma na kusi ne opie a obi aha ne ho ne bon so otumi dwane kokora na obetumi abedam bio ba se kusi ne na adwen se ompie nko na ye nche no na so obehye ne bon mu de a ye digagum ye de meso aka ho ye boa na wampie a etutu ni asebon ne nyina na yesi kusi abo no wagichim no nti ebese ne bon chema wuntumi se obesrenka oman ene abanlo ya pani na nkaja asem no pre bargain nka asotwen no omonte soma no because den Africa dam ne de waje pay the court nsema e kana no na attorney general kirem say nowhere to run AG blocks Wuntumi's lawyer ode nkrata kwa asem no kra de wo si form ensese ahodo bi ode koye ne ade ne nyina no mu kirem say court anyantum Dr Dominic ayene o kirem a wanyi ntum da enti omu kirem say apia kubi wonni babia akọ emranim ni and apia kubi nowhere to run untumi nwane o kwa broke no kra o metena se yankopon ya adoma temu woni bedwa e ba betodwa ewo kita wonsa obosumede ne de toso miensa me kire July 3rd ana chema wuntumi versus Oman Ghana Exim Bank sika krabia sika butuo 30 million Ghana cedis sika no ho atebo no beba esie no chema wuntumi be kwansan wom ana se sika na wabu record wabu sika krabia na afaso no benya ni nyina ba na ne kura mponso onya ni nyina ba kura na ombeja ne sa na because esi otua penalty sika ho enti eden ya chema wuntumi de senadofo na chitafo mammo mpa ya mana na se sa na be kode a na asemi ansesa pa de a ne bia 3rd July ne de ne dabre betumi asesa sisi ni so de condition mu a wa hwe ana wanya e condition mu ana obekoro ne ntontom akwache dan e won nsem prisons nti hu nkyem na e ba no ndi mikase de nsem na ye ne biresem a chema wuntumi ahwe ne ye di a nsem mu ho de wa hwe a onsene mo da ho ne da obekọ na mu nyina akoyo obekọ the same level a ye nsem pi ya no pe hu nsem aba
na the new publisher de aba na wochirim say na chief executive officer edema MTN adwumakuo no Ghana form koyo ye chichirim so mompam no one ye South Africa ni mompam no krama ne nko ade ntira ye Ghana fo a wonom wo South Africa omo ye adwuma no mapam wonom atibira wonom asese wonom nnwuma luti wonom stop nyina ewie mu niema se ye adwumadwuma de ba ne se na MTN fo atumi anya hoden na eye South African company mo bebi adwuma wa ha na mama Ghana ni ana no na mo mafa mukrom ni so na mehwe so wa Ghana ade ho no ohwe so ho enye ya na MTN no ebi ni South Africa munyini nko na momfa Ghana ni ntina ahade na no sente saa wo makototo MTN adwumakuo no na mo so akere wo mo se Ghana fo nso ma ho kwan ema South Africa fo magi adwuma enti omani abere pa omokoye oye kire na wotwi twa amunyi ehun sem na aba ndo mo se sack this CEO high Ghanaian ti aye nsempi Sanso University of Ghana abaya na ho fefefa afi ne wanya mfinhia du no omko hu na mu ewo Hatchland Beach ewo Cape Coast no mfoni da hanom court police fo chirim so hwehwem mapa ekoso me wo faase Innocentia Avino abaya kama me kushia naba etire din kushia naba o kushia naba keke wa mabio ayara hosempa na the Daily Statement so Equiapem South MCE no trend pao me wo faase Paul Osai ofe o trend bruta won de be munyi ntentem na sika bi ahya ase ekono financial irregularities bi because wa man hwe ni ya Ghana man pani na ni bedu baabi no Equiapem South wo de o munhye da nya aban so mfaso because sika ne ade ese ba no de ye adwuma papa ye di sika ne basa kora eni ma de kro di sika na ye mane ma ye basa ne manum ya abanye bibi mfa wansa na akodane asem foforo anopai eno so wonsensem aba abatudwam the sense na Supreme Court katana sande aba asem kro ya 1.35 million expenditure scandal petition demands removal of Equiapem South MCE page 3 edema Supreme newspaper no nti Equiapem South MCE ni de tese ne honsem ba aba ne de aya nsem bebro muso munkoyi no ntentem kra koyi ntentem kra anya se ba hadwen koyi ntentem aya nsempi aya nsempi bebre na sanso na the observance wo tumi observe bi na wo kirem a legal education access must not lower standards Central Law School hun sensem na mo keke kansa no pay no wo mu kirem say access must not lower standards so bi se wo say akane na o man Ghana na mranim school ye ba kope de wo makola hoye ana mpanifo anhyehyɛ se ni sua pon bia wo Ghana bia opese oyemra o kire mra no na mafra ni sua mra no ababa ma na kwanya na ono so wa kire mafra na nkoye se monopoly opese wo kobia jese no nko a Ghana School of Law mokola ho de nko a eba ne sa na nkire ho kankane ade nkola dodo na mbepeso makoye mra na dodo na ntumi nko na mo kire mi se si yema kwanya ma dodo na atumi akosua mra eno nkire se yema standard na mra form Ghana de ade yenim no sa ade na be ye form aye pe na aye ne basa to kire mu adabi me anya adwen se sisi no mra no Obia betumi asua mra wo mayem nti ye be ma the standard na kofo me basa be hadwen nti yen kwaso a maintain standard no ye tetre me na kɔ ma dodo na atumi asua mra no ye ma ho kwan e mra no so entimi enye basa na farmers stop the budget war and release funds for national fertilizer subsidy program nti akwafo no buafu sese ntokobra ne a ekoso yen papa Dr. Kesara Toba Forsen NF so numnyamfo na hwe o man Ghana yekua yeso numnyamfo erikopoku omu kirem sisika bia esenka ode ma wonom na akuafo no so dumidi ye adwuma no enko eno na omu kirem sekuafo no kirem so mbesre Dr. Kesara Toba Forsen finance minister se omomode ya masika no nko na wonom fertilizers no bo no aban tumi hwan bi mfiri so ntese be hadwen na hadwen so de omu ne nya pa ndo hwe ni yi sika na watena so aso ehwe oman sika sem so na omo kaka wonti no amana ni ana wono wanja sika na nkwa adwuma mbedi na omehu ha no obehu say yes Ghana fo no wosom no ama say oba be som no ene na aban kuto no Ghana fo na so mena ni ko na otie akuafo no asem
anope ku akata mu nsɛm no ɛdɔso memfansi na DJ Hitman ento adwumadi ni so awoda ba ko minu me monitor na me so na de dika no DJ afi de aba no wo say we happy birthday kwa de ma Mr. Emmanuel Kofi Owusu Mr. Emmanuel Kofi Owusu wo yere de aba say de biada na ni bo wanim a eyinhyira foforo de ma no na oda wase pa say wo fa wo no say wo ho kafo na wunya ni muda de bia mremu odin akura no wo ka no de biada na owo nsem a na se na ho ba mo nsem de yi pa obọ mpa ye ma wo say afiwe Yankopɔn ma wo kwatenten onyiri che ne anigye na nhwe afro mu mapa na bra bia wo bobiane man konkan emfa ema odo ye pa we firi wan kasa wo yira ne den de Abigail Owusu na wo se ne yemfa awoda soronko emfa ma Mr. Emmanuel Kofi Owusu wo se nyame hwe no awoda no onye no soronko ekram. The next birthday ne kwadiama ye Patience Owusu a wo Prisia Himan Patience Owusu a wo Prisia Himan ne ye wo birthday enti wade nyina Samuel ofulubo ate ono na ye head edema na abroso media team wo Prisia Himan se ye ma wo da soronko ekwatenti no onyicha no pe no ye nka engu osunto happy birthday nkoma Patience Owusu a wo Prisia Himan ya mention wa woda no onye ne soronko kra wa Shante regional correspondent Samuel ofulubo ate no se ye mfa wo da soronko we no Emao nkomo bi wo ho ne kobre kodo wonim sa over the weekend demonstration ekoso kaswa winiba kwantin pono okay and a driver for edi hu komo pa GPRTU for ayo kire e wo sa kwan no so ma me kwa ma no so adopai na me ni Ora Samuel Amoye deputy PRO for the GPRTU eni komo Ora Samuel good morning William na anopai wapom to say nyame adom ahoden ho na mo so nyame adom yeso ye ho ye papa ra asemo ne fie ye da sorry ya GPRTU mo ye oye kire e wo kaswa winiba kwantin pono so e ho komo no to say Bela azibini ya maminchia o ne watiefo nyina na pai de o nyina nse no kre adanu fiada na ye call budumburam na GPRTU any other unions ashenkafo a apply conditioning crime efa winiba kwantempo no so Cape Coast takrade mankasim ne de ekeka ka ho no in fact na ekwan ne se de ekwan na ye no na akoya ade bia ha hyenkafo a efa sa akwan no so papa paye lady kankra traffic congestion na traffic congestion who say to fin kran na say wo ko Cape Coast a watch pa ni within 3 hours say utimi kudu as I'm speaking to you ubetime di bebe 7 hours to 8 hours na undru Cape Coast baby awoko eno nam so ma fuel SSR driver for no si SSR almost spend by 3 times the fuel almost spend na eno so nkamfu a ekwan na nkasa nso omo fa so na nkasa nso no ansa obekọ aba no agisa wo de wo ka ne kofitam na okosesa ho ne ama so aye de hye ka si nso a ni nyina nso bo eyedin we nam so ma action kafo ni bebre na ka sakopie mu wo workshop mu ntimi mpo nsiesie no emfa makwan so se wo fa kwan no so nso biemu a kwan na omo ye no giant speed ramps bi o ma hyeda ye ya chese o car no e wo fom kakra bi a wanhwe ne ekura no akotie usomp na chese o car na akokosei tensio tuto ekura de na ne ye bonkra ebra ye du budumburam honom no nsuo kasie bi pa ta kwan ni mu a I am telling you se cars famu a na chese engine na edum ss microphone engines yekodu hokra cars bi akam a mamemfa akwanya so mfa mbo budumburam police commander no ene ne nkrofo abaso me say commander ene ne nkrofo no ma hye Wellington boot ene omu epia cars ewo nsuo mu edipie commander nankase mo ba bi mentimi ehu ni din de na eyade bi a na ha hyenkafo pa ya ka ho asemante ne nsi da bi ekwan na omo ye ne yenim say a major road is under construction but at least contractor ni beti na ye be kakra be a bit more trouble e dia ma hyenkafo e fa sa kwan no so your bypass roads bi a omo beti na ye ni yie na nka omo directed cars no e dia for na nka omo ja major road no for the construction na ja omo timenya kwan dia ye kwan no e dia maye but ni nyina mu no omo say ni nyina akeka ni nyina bom eni enhu se dia kwan no so esi ko eno ne yesi da bi ye bebo modern ne akeka ho na ya fasa akonya no so aka akira ban ne yesre na
omomode answer obehye contractor no kiti na waye kwan yi kakra e de ama ye ja ye betimi afa so e de akwa abanye sa ye ma ye ne ho na otwimienu so mo ntimi aye bibia amfa ho de a ene ye ntimi nya adwuma na ye bekwa aba ne ye ka akwa kosi fitem wo bekwa aba na unya hwe emfa enkofi enkohwe wo yere no mba enti we ni nkobodi a ya fiada ye so sa ye ho de ko budumburam na ye friends entrofo a ye de ensem e de to aban nanim. Okay, so mama aban na wotwimienu after 2 weeks na muhu sakra bia okwan so a wo betu mo hofo ene na kasa e fa sa akwan no so ni nyina na uba station we passenger na okọ Cape Coast wo kanation okọ wrong crime okọ Cape Coast takora de ne de keka chese omo fa sa akwan no so nyina no ye beja ye cars na de esi wo ene aban no ne 100 cars na wakofa ba buses na wakofa ba no obetimi de apply kwan no so na ne eja omo fa mo onye sa pa dia e be din pa e de ama ahyenkafo e fa sa akwan no so. Now, after demonstration, what me a petition to the contractor na say penny for. So after demonstration, ye bomodiani ye bob contractor. Even you could do a crap, no. Fortunately for us, no police commander na cry koto no for contractor na me pesi any nishia, but in fact, me any nishia. Into ye fan from him at the ensem at the fans and your force the goon from him. Ye nimpa so say Madauroma and penny for us to be omen who be. Okay, so as we speak now, no GPRTU, ne other unions, mama abino na watching you se kwano wanya you'll be on strike. Na ma yenchire mu kakra ewa ha. Enye se ye hwe animu se the kwano omobe wie no kra se de ye nim se bibi ti se nsam poku ase kwantempo na da bi omo wie no enye sa na ye kan ye nim se within that 2 weeks no it cannot be done but ye will bypass roads bi en won chenchen a omo betimi de omo machine adwi so kakra e de aman baby eso so omo de anwea bi gu a eho no tokro no e be fele kakra no ma ye no ma direct cars na kofa ho no man omo ja major road no na nya omo tomobo no ma ye ne se de omo pese omo ye sa na ye pa kire. Okay. Ora Samuel Amwa deputy PR GPRTU and opeye dase so woni edi nkobo e wo deal 106.9 bibi a chi adwen be sa ba onche na fi ya beje entwemu e de free ho. Matini abema nyame nhira mo nso bebre. Yenso ye dase papa your friend Samuel Amwa or your deputy PRO for the GPRTU. Waka cha ban. Sa ban. Your mam na watwe mienu se ne waka no. There are other bypasser. E wo sa kwan no so. Wonya ho bibi. Muntu ho anamo. Enye sa they will be on strike. Now if you are buying 100 cars now, what's what the abano? Sa cars no. Aye adwuma. 10 minutes after 8 a.m. here. Quick commercial break here ba. You be doing come. Try me best here. Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail sa wo pe baby ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema any man to Mississippi one trini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje echagusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels. The Edai Papa, Inipadem. El Buso into Sawope Hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sundrie dia. Ye bia ye punama. Afe ye wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuye wa hwase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ye wa frafra ha ubetumi afre yen ewo homa yiso 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-Plaza-Hotel.com. Website www.DLFM-Plaza-Hotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort.
FIFA World Cup akansie na dusubie mo deal 106.9 home of legends the live commentary ebe bro and to way akwanya sa won so bebo wadwa ton de ho dawuro isanse ha no obi ate wonka sika kakra bi na wutua and to won so ye adwumakuo na afa opese wo bon wadwa tade ho dawuro a bomade aso be frɛ 0577475343 DL Power Sports DLFM World Cup live commentary Joe Ebwede United States, Christian Pulisic, Mexico, Santiago Jimenez, Canada, Alfonso Davies, Argentina, Lionel Messi, Brazil, Vinicius Junior, France, Kylian Mbappe. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Hey Baba, I'm so be road and you're quite true. Hey Mama, hey Papa, let's take a meeting. Hey Mama, oh Mama, hey your mom who born and I take you. Hey Mama, hey Papa, let's take a meeting. We are still here, yo. We are still here, yo. We are still here, yo. And we are still here, yo. We are still here, yo.
Nipa Benyawa in free or here nefri dear. 19 minutes after 8 a.m. here, and I saw the biggest breakfast show in the capital. The North Beauty Lounge, for I pay my promo to say the North Beauty Lounge. And I pay me chamo papa. And I pay my men come for give us speak up sauce and from out. Give us speak up sauce. Give us speak up sauce. During my church ejaculation, sexual weakness. Then I was so to me now, now see you papa. I was out to myself, papa. Give us speak up sauce and I make for the amount. That boy also what to me, edge now when I see you. Give us speak up sauce. Give us coke capsules about very effective for waist pain. Quick work. I am Timmy Hawan, what drawn up. I give us coke capsules. Then give us a balance chance on swab by drama and small sank be a babois. Support your immune system now. I could tell malaria typhoid. I have to join these. Drugstore pharmaceutical shop will be a binny at all. From 24. If you want so Joe dear 0543222470 0543222470. Give us speak capsules, give us coke capsules, give us a bar mixture. Experience the ultimate in comfort and luxury. Beautiful Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Hospitality at its best. Beautiful Plaza. At the Chimna for Butanso, a Brahedia say, I then talk for comfortable, luxurious rooms ever home. At the furniture at Beautiful Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Events grounds for honor, furniture hall, gym center, swimming pool, restaurants, your local and continental dishes. Nobody has also be friend penny for nothing. One swama, one sa. I can't hear my papa, dear baby. I would do for Plaza Hotel. 05304 58834 05304 58834 020 7979 461. You're for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Where come and experience the perfect blend of luxury and comfort. With you for Plaza Hotel. 21 minutes after 8 a.m. here, and it's still the biggest breakfast show in the capital.
kwadofo ekokan osenkafo ngoma etredu etchemu dronkrom dronkrom no na sio osin sika ene ye adini nara praise the lord the lady and kafata me someone zoom in on me see ya do me adie ya tone suwo na jikere ya toyo Yenti odonya ojame baba odomi ani me kwaya me baba nisio iseni na nyamya oni ma exika sika dia ma tuni disa osha warrior motosa Sashami wako dofu biango Sikani wanaza Gani bako ni ocha warrior Nasikani mifako Nasiye ya mafamuzi Mifami biro na nyauka duro Yomta Nasikani mifako Uriasu hiyayo Uriasu hiyayo Kaneko It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM Yananga say assassin ye. Ya bonde den de mayen.
Woman sebe you, senye you. Ejamino mi no so. It's as one so mo so. Oni nipa. Johnny live on Facebook DL 106.9 no pe ba. Also share link na for fufuro bin so. And to me enhwe bia no pe live on YouTube as well ba. No share link no am fufuro bin so. To me ahwe bia no pe. Na pe shaba kwadwo same bi atena se kwadwo ma che bi na FIFA microphone na fe nkoma e wo ho na dwada no pe. Yendi sankomo. Good morning once again. Yeah, good morning, Bakoba. Me samu akwa babiem. Right. And I pay in command me pesi ehwe no. Menim so over the weekend incident be ekoso and ya na very very disturbing pa. Yenua no kuma ya mofra ya manu ma omko tertiary school. Ene wobete ni yakun oba yi da ha. Ene wobete ni yakun we da ha. Plus and I pay in command ya DG party you. One deputy PRO Urasamola mu ankoma when you say wo ye o ye kire weekend yi ewo Kaswa Bodumburam wini bakwaso so o ma aban na wotwe mienu say other routes are accessible no won hwe na won siesie nya sa de a wo betu ho fokwadyo fa microphone na fa no pay mintiu Black Brown menas na yenche ne tiefo a mutie free echichi ne benche ye besere voice na ofoma no mode ache na say ahoden hye de ne ho na ajoman Ghana ho do ene for God and country shontina ya betena se right and anopay no ensem ahodo bi no yedika no ma me ne komo akra mfa kipkus ene akra kwantempon no kakra na yes na mpenifo mokoyo ye kire no me no mo ye adwen se wono mo ye ye kire no and sa kwane ye kwan ba kwa metafa so pa and ndu be ye bosme ba kompo na me kofa sa kwantempon no so na bra kobra eye ne mu awre ho the last time I said it here say a kwan we mpenifo de ma contract that was 13 December 2023 okay so approximately ye ko be the same fie miensa ntemu ni na mpenifo awro sa contract no right and a kwan no na e free akra u free eye kaswa besen kwa kudu Equity junction na no na kakra wedu akuti ne bi kakra sese but e kwan na nkaza bra ko bele nya kwan ani nyina sai sa o sa kwan ne ye kwan a me fa so kepkus kwan ne de me nam so pa 24/7 right na e kwan no na bebi asese but na ni nyina sa bebi kakra even se wotra your friend is saying Equity junction na wo kwa kuduru Jenefo ho no ma efi sa Jenefo no nyina kwa nyina highway na dam sa kopim me friend is saying winiba utu winiba na wotra winiba ekwa akọ apam junction ba ko bra kwa ne dem ekwa akọ mankesim na nya kwan a na asai sa wo to ne bebi asese de but na kwan to na ye kama intimne ba so mo de kwan na ma contract na I was expecting say at least ekwan say a double lane inti ye dual college no already no na ye do aha car no a double lane dem fa ne say Kumasi for nam takrade for nam one way akra nam one way inti ye tremu no na I was expecting say anya hwe ne kwan e betrem ti sa na etia de a yenya ba konto ho e ma hyenkafo ne mfa so ye betumi atremu akodo other side kra na ye betumi de ba kono kra ye se ne ba kono nye surowe bi ma wo mo a wo mbefa so ne ekwan ye ntremu mfa nko the other side ye nse ba ko ne ye ntremu nko ho ebeyeye okay nanka akwantufo ene ahyenkafo efa kwan so so ho to mo kakra contract na nya ne sa na bra kobna watutu kwan na se ni nyina bom once wase kwan ni nyina bom once nanum se ade se ne yeye no wo se na wo mrew na wo ye ne yi a eje mre pa na wo hwe ekwan no so wa sesi se wonya tu kwan efri takrade na takrade kura ba kekus no bra kobna se de aye no kura no ayo ware enye kura because metwem akotakwa na nsembe ye twice bia bra kobna enye ekwan nye na udu kepa de ba mankesim ne de nyamianum nukure ni na wonam kwampa so na omunya tra mankesim baka kre bi betra bus stop bi e ho no ma akwa ese rest stop bi ho no munya tra ho pe na bra kobna enu ano no wati wayida sese no the last time me ba na mihu nkronko na wakwa no mihu bio medu apam janshi mehu kro no medu wini ba mehu tese mehu ase yetwam sede contract na ye kwan no yenim se wo ye ne waboa akwantufo ne ahyenkafo nanso at least ese otumye ba bi kakra ahyenkafo ne befa mese ka no on nyame na yede na ase se akronfo ntamfa ho na gambo Ghana pro service fo abaso e kwan na nkasa na mlakoblo na mzo hyenkani bi anim ne kwan on loot na wo ho no se wota afa so a hyenkani bi anim ne kwan ba bia obi atumi fa ba bia opebia se kwan no matrem na aha asai
enti baabi kakra na ye na ahyenkafo no obia bo nso we kuhia no nyonko no we nam ha se ngonwuran saa and ka bia ntumi nkomirika wa kwan no so bio je oto bo ase bokọ na woto amunam baabi ho ye kakra se wokọ no so no na ye just say I mean the way kwan na ye no no odene na traffic ye du baabi a se ho no koye one way a na fi na chika ka no bi nko no bi aba enti abesere akwantufu enam Cape Coast takrade kwan no so ni in fact nchinu ahwe omo na mu ni ahyenkafo na no odene ye besere mpanifuo pa because the video ya dia to Facebook page no so where your car enam kwan no so akwako tonsuom and Ghana police personnel wo hono no ana wo bo no page car no e dey free suom and it's so disturbing sa Ghana ya dia nsaka kwan we ya yenya wie na fia dia nsaka ka foforo ya nsaka time bia no na e ha hyenkafo ade ba ko a sen company for ye ne sa kwan no enso ma already contract ma contractor ba ko sika no munchem e kwan na wa enam Ghana fo ho beto ye ntinu munchichem nya contractor ba ko na mo de kwan tintintin nyina ma ba ko fo na wo sisu di open wo ye ade ba ko no se ye nya de adwuma no se me hu se na nse Ghana man pani ko honom ema wa ye bi udu ayi a I think say wotra kasoa kakra bana hono waye bia tum ne bako bebia waye awie no omientum o omumientum babi kaka na omaya na eso mu bia tum nanka ahyenkafo no ho ha wo mo no omagya efiri mehwe se fata kakra ba side ho akwa kwesi akwati junction no omo no omaye bia kama aka ombetumi bia tum nanka ahyenkafo na afa so na sanchuni ahwo na akofo no omumientum minim the number of month and years a person do and son mo bie wona tom omumye ntum ena kwa ne chenchen na ahyenkafo no fa nso esen komo hwe mo ye hoyi ma wo no ma anye ne yie ena omode na omo ye gu school ta na omo ye ko ena chenchen na ahyenkafo no be fa ne de mfo omo ho kura obitumi kwasa na wayire ohu ba bi kuro mfa bio ohun tie besere se de kwa na ye no down longer period da obetena ka mu atena the last time back obra me say me for vox bi efri takwa e de backra time a eni mirika da bande be du mankesimu no na hesenka at least efri mankesimu ba akra ha say no less than be 2 hours kra but in fact say abro so 2 hours black obra could you imagine say it take more than almost be 4-5 hours and say na ye free mankesimu ababedu Accra Malam Junction almost 4-5 hours and sun ye free just mankesim ha ebedu Malam Junction tishenkani ni fu no use no da because of to be continue ebe hye egu emunamune bobo mu so ne kan bi bisa ya okwa akoye afi na ka ba fie o pentema kwa ba untumi nkoma no ma mo for sprinter na kra de mo ni mo hyeden kra insu ya tutokra ntira ewiane bono se obi kwata krade kwan no so na wonya sisa mfutu no opani hu na ni mo ahyenkafo ne desta ena bu omuti no manim nyina hu obi ase kumfun okobo ayi China fo wo I mean anu oten nti ebesere aban ma contractor no se kwan no ewa mana munchem emfa bi mani pa afro no munchichem se nipa be 3 contractors be different 3 no be ya omunchichem no munya ne tentem ne yenko sente sa nso de a baby ahyenkafo ne befa no onsiesie ho ma won no nya mere mfa nya de aka na wo ye no ma baby ahyenkafo ne befa na akwantufo ne befa no onsiesie ho kama se be ya o mosusu nche no ahwo no ha o mo namu no eso betie because kwan no so fa na ye den wonam so a awre hododo nti ebesere me ne GPRT uni ahyenkafo ne ya adwen na omomode antu ho na manim ya na contractor na wo ye kwan ne nwena ahyenkafo no de o ye no ne de na wo ye no odwen won nwene passengers ene kwan akwantufo wo kwan no so ne ahyenkafo no ne dia ne se wono abadi amane se wonya kwan bia mo be fa de na chi asem wase na wo ye nti onwie ya emfa no ho it's not fine Ghana happiness ne ma ne be koso wonko ba bi nkoto sa mo no ne ye kwan ne atutu kwan tempo ne nyina se no ne ba bia hyenka ne ba fa ntumi nko emfa obi aho I mean happen be sie oye adwuma gine sika di enti ye ntumi ntena wo so ma Ghana fo nko sa titinim enti ebesere ye yi kwan ya ye mbo bi nto nchen ne ba bia ye se no obi nya ba bi obefa se be ya o ha na bebresa ye namu no esu be hwande amaye. Okay. Bakobra ye free sa akwane nsemu a. Ghana for school for my ya wono mko university. Yapon wo mayim. Tertiary institutions. Yes, no. Tertiary institutions no ene SHS no. Nsempi wo mayim a ne kana edu ba bia na ne ka akaye kana kakra.
na ene say enye bre di kan ni ene yate se student ewu ewo benyim Black Obna Beka, that was 27 February 2025 na beto dwa say eye final year student at the ma ono no biological science ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumase e wo fasi Joanna Deladem Yabani. That was on the February 27th 2025 na baye na mpona ne den e de Daniel Tufuo enne kwajira prepare e bo no hwe fom kekra wan so de bio mapim samre e pozu fo che ne mapim samre chire din asem na adwement nko adwement ye konna monkomra mapim samre o muntumi ni sa asem no yes ntumi ni sa asem no gane wu obeka ya University of Ghana here oponguru bus stop here there was a time I think that was last year too and a lady ba kwa no so University of Ghana abaya no baby and a be fa no okita wo mo Range Rover bi and a be fa no de ne pie could you imagine say pay video ba bonten no obesi abaya na aka no tu ya pa na abaya no bodam yes just University of Ghana here in feature can e be fa de ne pie no car no be park si ho abaya ni free mu si formal park car no tu ya na abaya no bodam. I see. Yes, University of Ghana here. And then who share Cape Coast University akwala ye ono so ye second year student level 2 na abaya the din ede in essential eye etufui avino abaya kama afi ne wanya mfinshi aduo no na pay information me nyansa ne ma je bedwane oni nyamfo ko the picture na audio to so yeah very nice lady join you live on Facebook DL 106.9 in fact wo hwe maya na wonu mu wu ententem school mu potipru no aya wo mu nyina so ho ofe na Black Obra nsɛmpi ne di akire na de bia meka the last time na me din ebi mu di nkomo o ma na yatim no wo se na nsɛn US flood lese ba bonten na Ghana fo ewo mu no nya asɛm kuma mpenifo de suse sebe wonu mu abobra papa o manyu mu sika sai ne nyina na ye frakadam na ono mu ye e wo manyim asat na I'm talking to you say asante achem north MP na ne ho akaka dwam Netherlands memo mo say romantic scam eno mache no asat na nsem no kosie ye ne mabia wo siesie mpo e ho asema da omunya no ohen from Paul I'm telling you kwame ohen from Paul memo parliament na mo che ne say frakadam flood o mache no e ho MP eno mache no so ye frakadam na bra ba wo bo ne sika sem no e ye frakadam eno wo ye Black Obra on se minsura enkamaka sese de oman na ye no empenifo am oman ni mu aye din to the sense say emebu na mo pa mo ho anya ntem no ena mekoti kwan so ena episka eni bre kwoti kwan so na maya no nam manto wan nam piska todo na eyusu okot ebinom eye grand masters e wokruma and asem akwa ne ka den na so some of us yenya bra openi ye beka no kure na kire me say Ghana for mlanto andodo na ye grand masters a omo ye okotofo komayimu a ye dua na dua omo sunsun mu niam omo ye e wo mamu ha na ye mofra no maso odin openi me the pictures bi agusu ntia for no mumu na yi kuwakata ande no eto ho mame na fasa pictures no there are other videos ananka me pena me de agusu batam ne ntinu di yenko yanim right and abaye oyobia pen videos aba bonten ne se de ote no ogida ni pa oyobia nani so ehye ogida ni okay na enyam nwanwa se asem se yesie Black Obra ye maya no sese no oman mu no obi ampeso obefa obi a one ne be hya brabose because maya na mayate ase omo se mema na mayate ase se wonu obi kra hya ase bedu baabi no ebi na esini ye obeja ho enti memfa papa preko memfa de oye papa preko na menkomendim enti openi ayana watu video ni so ayi bi aka ho a wo hwe abaya wada ho yi a openi mu oya o mu oya so let in the picture na that's one 20 years beautiful lady per the information e ban is an infant 20 ebi beautiful lady 25 very young lady I level 2 and student what their Facebook page no so na bra behwe enkoma ye bono lady in the picture na some be e dia to Facebook page no so live on DL 106.9 mami ti okwadwo
enchena abaye baby school na Thursday ina wonya course omra na wonya course omra no wokan kwesi sen enya boyfriend say masemnye asatena onipa ofre no Empenifo man ye hu nipa cross at now. Say na police focus ye hwehwem dia fa ho. Right. Yes. And ade ba kon e best Ghana police service o metumi aye. Yes, o metumi aye. Because enipa onene yes last call and san again na mabio no. They can trace the number. Because omo ko take square nipa no number kro use no. Say ye telecell, say ye MTN, say na mabe no mo ko officer. Wadar ma obe hold you on a mama na fe no one na wa join here live on Facebook no. Watch it mu kakra so lady no ene da ho no no. And picture na se no ye ebra ye hu se wawuda epona no no. Ti bra kobra abaya no pictures ni e na wo hwe ba ko na da down ho no mo na. Eno ne ye Hatchland beach. Ewo Cape Coast. Cape Coast, right. Eho e na abaya no nipa kro ne ofre no ne pie ye na ho. Ena omo hu se na mu no eda honom ni shele beto odwa say na kwa bi wo honom an ni ho ne ade but pay the information a police service de buy ne say na kwa ni nyina wo ho ne nufu ni bibia wo honom anya de omo atwa ne ba bia but ne nkwa ne de efiri ne mu ne nkwa ne efiri ne mu right hwe o man wo hu edu ba bia esempenifo sori wo memu ha ye won sori bebre wo Ghana ha na na matre ngonwa wo manyim ye we nuanum kremufo nso wa babra ko bram telling you say baby a Ghana edu no na niam ekoso basa na amfo obia ho ne bedu baby no ho e budget srepini peteko hwe abaye yi kwa wokwa ya wa maye na wadapo na no we da wada ho ni wu awuwe bra ko bra obi kwa eyepo ne fa no de beto asat now we don't know ni wu no but a couple of instances are mpenisi asem ne bi ni ho a ba yetumi twa bi de tale bi e de ya dance die ya tem obi akofo obi de na pie wo Legon ha University of Ghana e mo ba ya wa bodam ha ehun se man ko ba bia nipa na ode ne ba ye bepem ne ye hu no obi anso anwe na kira because that reminds me what happened lady I know what tech Ken University ofri mo no so wo se mago na jan na me ka case na adjournment nkwa ne boy ye one na twempo na obo no hwe ho we boy no ma che no then etufo start now kwana bra sa omuntumi ka asem no way back last year February isi etwam 1 year sisi ya memfa ne se beye afe baako ene bosome beye te se enum tamni ene ewe 1 year 5 months asem baako no muntumi nka nwie da agreement kobra sa omuntumi nka ho asem bi sisi ya beye na wewe okọ media ba kobra de meka ne se it's up to Maya nankasa misane mi hu no the way Ghana Maya no tete no anim li bia twam se de ye maame nom ye nuanom tumi to ombo ase e ma abrabo no sisi ye Ghana Maya no bemme bi okita ka papa bia no ma bump into it so bad the last time I said it ye na mekoso aka empeni say ufiti preko e pa osia moja na eba edu ba bia ba we school kom na mu oden abusua niska could you imagine say ni MP ne bo ano that is the information I'm getting onimyemfu agbana also per the information just on the bo abaye sika fam ni ade a obo abaye yi se ne enye hwe o wane constituency dia omwa no na abusua no e den ma won so ombenya o maame no papa bi ni ho enti mobro wani nyame yi wadom botumi akusua pon openi say se nwa o hwe ne hu su ya no onyin o tuma nyina da ne otope nwa ba hwe ne hu su yo da ne otope etu ba bia yamaya ni bi enya bedurusua pon num ekokro kesie mu a na o maame ye hu ni say like omo ya defo ma of which are entesa chuane no wachi ni bi oni bi why is the car be si wono mo pani no mo hura tenam ha the last time mini baby din ko obobo boys bi din wokrum ha a mo ye fraud bobo mo din bobo ni baby din opani me say ensema boy ne ka kire me no boy na ka say ade ne ya fa na adwenum o ka kire me so nko jibi na okoye na moa no ene ujaye osenya me nkwa nko bodam obobo ni baby din do you know what they do say omukọ na omukọ je sa omo inuru na ene omo kan say okot no ewa Ghana ha o I'm telling you sa okot no grand masters ne sansa egwokọ wa winim na anim eye adwuma wo manyim boys ne be brain adwuma omo ya no but ladies they have no idea ndo omo nya hu say hyere mpene mo akura tenem be so di agora obi de wonkwa e be agora to press seconds de omo ya ne say
ono no nyon ne papa nya ne papa ba no nya ne maame ba no enti ono kwaji tumi na honhom ne ne ma a wope no obetumi adeti oba bia wope omo so mu ndeti mukue o ema mo ho ofe omo wada achi no mu deti na me ka kire o because oba ho ofe no de ope iska ema ya mo ho ofe okuroma ye nibrefo obi owo bie de oni bie no omfa ope obi owo iska dada na wakudi ama no sa na wo mutirim enti obefa no do kwa sacrifice ntem do beye I'm telling you odo be kwa koye nya ne papa ba no nya ne maame ba no ndi so odu di na chia na time no so na so ne nkofo ni nya moja odo be ko na okofa foforo misika aba na onam sese una ada hoyi sa obodam na wo kwa obenya foforo afa no ye besra wo munyusu o madwen enye youth ni nyina o manya sika na o munyina yes but the majority of them hweka so mu de dem wo manyim yani miro bia o mimi tuwe de bia meka openi yi se mekwa kwaje sikaduro mekwa kwaje tumi na me de beyeye na me na de openi anka me na ntefom na me mo nkwa ho ban na me nidi na me ho ntome se mekwa kwaye ade a mewie na me ho kire me emaya na ma omani abrade eno na twetwa mo nkwa na so no university form kola ni nyina almost by 90% omudi de escafo esoro ka de na be fa na nopa esode de ni ba nimre enipa wo di na chi wunni madwuma kora woye ni sika sam so de bia e wosoro enti uyam nhye wo nwene ho da so openi enti adwuma be na woya enti de bia small boys aka we sika ka we kita no ne wonya sa sika enti wo nwene ho wo mfa ho wo dia ne se oye sika ni enti that's all mesre ye besre edu ba bia last na ye ka batan no openi said ye mofra ne ye no it goes beyond parenting no I'm telling you it go beyond their level enya batan na edu ba bia batan ni bi so ntete omoma ne but brakobra sai sua ponfo no nkwala ne de se me de ba to University of Ghana and University of Cape Coast na me wofia brakobra nti batan na nkwatena hostel ho no hwe ne ba no ho no akra no wonti campus o woni hostel no ba school in this way pie numle no okono wa ma na maame ubua I mean wo ka bibi fa batan no krobe de ho onye there's no way enti mofra na kasa na isa batam se wo montena se na wo monwene ehu ni se enye de ehire na yeska me de me ka kire wo mo ne ma ekoso no boys ne bebre enem koti kwan na face ka wo manim na se wonim na se oto ma fidie ma openi ono be na ndo bi obetumi ni wan nante be ya afi ba kontem afi ba kon achi no no do akwa ne sacrifice no kone baby no kone baby ye besre munsusu mo mani mmere mlante wa na aba no mo kase no enimu niema sente sa won kwanda no wonni me da okay enti mesre maya na omo ho efe no wo mo no mo ekum wo mo no the last time madam ba ko see is legon sa legon heya abaya no ablemu na hwe abofra no abemu na hwe ni school ni ma nim abofra yi nim o wie school wie ya na o ka kire mo se we wie su apon de ya boy no you be otuntonfu so mfa na nya hwe o ja no wabadam onenam ho onenam ho legon heya on so abadam oh yes enti e besere e mofra no munya tamam ho abrabo ne yampresu bi kura nanka wo abaye kura bi adaachi wo be ye ni patitiri bi o eme bi kura na de wo babaye ne kura za abaye na enu nti wo di na chi aye kan wuntie ne bi kura mpo abaye ni patitiri kura sere no na watere masabi kwasi yampani bi e de wo nkwa e de apesika e ji nkwasi asem kuruma ki e besere e ma ya ne nwen omonwen na omutwitwa ne mabi so ente sa de a ne yehunu no eto nwen twa ne chena right kodo me da se papa pasa no pay won so wodin nsem ni nyina e de aba wala me say special good morning en koma Alicia Nana Akua Adutwumu Amrosa Alicia Nana Akua Adutwumu Amrosa no pay Alicia Akua wapomu to say special good morning en koma Alicia Nana Akua Adutwumu Amrosa special good morning going out to you mama call line this no so 059340 6565 0534 050 na pen koma ya de nyina no won so wadwenche ene say good morning me wo o rivals na pay wa promo at say nyame adumo na pacha wo so me pacha yenso ye ho ye papa apa tia mirror insiraba e de wada roma mi tia mirror bo acheji akone Dr. Enquires ense minu na moka ne de mebo GPRTU owura no ebi oba radio so amene no konto kwa but ne de mebo na baso mirror Hitman yem penim for no ya na mi hu contractors a wo de adwuma ma wo uke moto we so ane ekoso curating kaso ade ye betre won sabi o mutu esika
Nti omo de adwuma mu Obia. Omo mfa mani papa. Yet your man Mira Hitman first. Ghanaian contractors, KE and Sense no. You KB and Swedro contractors, Casajan a point of Muye between 30 years, none say. And then Omuya Quine indeed, Bosumin Siancrana say. I said, Memra Yenian Mumanis. You write my media, me 2 Ghanaian Biafu. Say, Uyani Ekuma. Yakumpa, Nami Range Rebecca and Yekuno, Yakokotani to Asem Naseda. Yet your man Yakun MP. Yet 10 years, 11 years. Ono ye MP kura nasem ye nkae nti obia wo ho a onhwe no ye hwe na no last year amati ame ba adwuma na ga bi ba me nkyɛn da mpacho pese me ko main road me ko peka akra e bi sa me se ofiri ne ofi akra obi sabi wanimu a oni na beda onim area no mun ko na mun peska ya mun sie nyansa kakra me ra ni ya me adwuma Arrivals Nyankopon enka won so ho anapay. Good morning. Fine morning. What about your friend say? Just a question is from Tema alias Afuto na Kasa. You mami ti wana pay. Nyamesha mo na pa mo ye papa. Edi kan me sha general secretary. If quickly. Ani just a certificate and chairman for NDC. Nyamesha mo papa. No ni baby. Asema mo boss no eye throw do asema wo. You guys dey bass on so see ano. Masa ahutse nye bia bompa so okwa ahutse. But ye jumandi nya me gina me tini yeja na time am dey solid by juma be yo but obi ho no more tea phone so no mia o ka drone sa ne man emwa obenya ska no but that ya seven because busum obama ade no o de be mo but conditions won or the more e be do start be gi no dey come up before because enye ukwan dia benya me di man wa ene dey afebo semi say you funu omo ye jumandi eni sa ka drone sa ka wan sa ne man emwa mo obenya ska no but emwa mo de nyame ye juma. Right, so so Nyankopon enka ho anapay. Good morning. Good morning, Black Obra. Pache Frosay. But the my prefer to go jase. I mean ti anapay. Black Obra. Asema mo jabe dia asem kesi o. Na gana mbaya na kase na mabasi sia. Black Obra. Ni hu ni omo pe o wiase o. Bese school so mi nyen ure mo pe. Even o ma ofo kwa na ebi ni mo fo ma ofo kwa yan fi o. Esa se wa ko school. Asi njan. Keja odi aba. Yo wa fo tin baby. O bebe be ri nya wa me kana ye kwa. Aden. Im de mestre. O mu to o mu was no mu tia bibi. Mo daaki. Na mboa ye nyina. Da ko ba ni nyame ye juma. Nyankopon enka won so ho anapay. Good morning. Fine. What's the anapay wa pom to say o ka se free mfa. E ba cha me ka se free o do big tension. Mami ti anapay. Hitman, yanka ama na anya ya o nya ye. What you say? Me can say unu say Lagos school na o no. Ubedro student dia ono akoko sia dia no. We sabe arene egu na tare eso. Student yo ono akoko sia dia no. Na arene egu na tare eso. Lagos no emana o no o me so tirimu say unika that be was ya no de me no nya adwe enyem ma na wo ho nyina okay enyem mo nyina ebino ne young boys no atimi ko G8 ana na asefo no ma ko form do mo pie juma ko so le go no de o ma we ye nya no wo sa e what's the men so me that say good morning. Good morning, welcome. Mrs. Minta no pay mami to you. Welcome na no pay de yadamasi. Your friend Shiraba, Yame, on can hopa. Bakobra is free Accra, Hana, Temaha, Ekodu Marketing, the Edding, Papa, because all the Papa, not too Argentine, now Uhunia, Unye. Okay, free halfway, Acha 3 hours, no way. But not came 8 hours, 7 hours, now it came. I know, for now for Eddie, yes, Rempin. So we dey juma contractors na omo mani ndi etire na omonye ma ehuntwa na ye ma na ye de omo kọ ye de omo ba no omo njai na osonehye omo tutu na osonengu ho na omo mpe juma nye na owo ye juma obi eni ho obewu na iPhone ho challenge na omo kọ wo school ho we kwa iPhone
na we su krebi na we su krebi obi person ne de ten no nyonko na obi be ka mo atoke mu akota iPhone na ama no wonim ne we na we huri atom e ma ye wo akukuduro bi a sa akukuduro no e na ekum yen ti yen sakra na yame ohu ye mobo na ne ma pa we yenim amen Mrs. Minta Medase. Good morning. Good morning, Black Abraham. Bachelor Frosty. Bidiani Tommy, Ibutu Bridge and Kama. Tommy Mamiti want to pay. Oh, Damasi. Now, and penny for the dear, yeah, quite no. The way I am feeling almost Libya. So, move to Libya, because the way I American and no correct. Say, quite no, I was saying, come the right person. Or making sure some of them must two contractors because of the contractor man who are your most one out of Sika na Aja fine. In the other scene, I won't find my two consumer pay because traffic is you or Momo Bessia, convoy your money, Ned or Moko, or Mocasino, shots you should name a year friends at Belua Wasiano, or Mon Philippi. So Mon Philipia, meaning said, in Casano Mary because me on Manu and I'm the judge. Okay. Because the CEO master almost say, Omo dream first and sign about mine. I didn't see your own man when I'm dream first and sign my dream. It's my form. Okay. Right. Mate, Medase, Papa Pasa so what to me, Afre Anape. Dora Yeje on Facebook, Anape says, beautiful lady is gone. Comfort Matty, this is really sad, me here. So rest in peace. Good morning. Me ba cho man so kakra ma me fro say man so na me ntu nka yi ma me ntu Hitman na me sure let my pa mo bo man e da me kan to ba tem bia se e ye friends e kan no ba ya o ko shi ata kwanchi yi o ba ta no ba ko ye friends e university na o ko yi bia na on su na futuo say you 2 years and ye man kola ni nyina afo no panyi kura say your friends or man panyi kura wo mo mutu ne fo ti ye nuanem man na omo ko school yi no mo nsira afutu afutu bi wo ha ye de mo omo e ko ye because ablabo ne de nya wonko a ne obetumi papa ko anim ye da na ba ye kwantempo so asese no no siesie man ye ntumi mfa so ne ye bele because Ghana sika ye ye de yadi ti omuka na ombaje yanwa omuti yanwo ne yenya baabi mfa Hitman I mean sham na aduma pa right Mate Medase Papa. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dora Yeje anope wa pomu te say Hitman. I saw with them and you are lady, a very nice lady, but maybe I see. Yet the work of school say, dear, almost to the name parents aim to be sure one can do. Very nice girl. I have cool lady be a university. Almost to the name it's my so Medase Papa. I think we'll do a very final call and after pay wrap it up with Jumedian. So let's do our very final call and pay now. Yeah, sorry, so what Jumedian. So 106.9 Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Hello, good morning. Nana, I mean, we are Palm. I'm into one pay. Chama, talk like the choir. The piano out of the Vietnam and also quantity, and you joke, sir, into the second contract. Odia akwana odia baby adana se be fa no odia onye fie man because chama me ho na baby amena mo e bo me to be 2 feet ma ha be enime be 8 o'clock chama wo ba ko bi se wi ni ba no na adekwa ya chi adan odia o siesie so e se akoti ho ne campo kakra no odia onye ho ye man odia ko pa nya 1 2 bi no fe mu ho na na de da na odia o fili ma drivers no wow because oya kwanu so ya na so nya so jora ya o die o because chama ye to be japa ko be 4 hours e kan na move so we don't have to say one so we say that can any ko to put on America we are instructor we na Monday our best sekeke chama nye yigo ana mara na aba the chairman e mara na aba the captain vertical say we see man aba no pe be bo ni answer o future that you o pe the Oscar who could do Oscar that you so no ba ku ni mi answer no je weso afi na wo be hu ni na so pe na for kwa we na chiri kwa so ono me kan kola ne ma no it about school person you be the sure sadi so ti na ton na boys na ba no masa ka no di dem no nam kaka sa o
Yo, chama obi twaso. Right, so now I made that papa kwabna ochahin is sends this one on Facebook. The message or the abano pay. I said the short Adenta Dodowa Road was awarded at the same time with the Kaswa Winiba Road, and I can say the Kaswa Winiba contractor has even done better. Adenta Dodowa contractor is cool. Just say yeah. Enye. We do a very final call and after and pay. Yes, so Ridge Media so sense Jumadi for Ohonoma Eba. Good morning. Good morning. Me ba chef say. Patron, me de kwame kasa free tema. Kwame ma minti wa no pay. The man say ne juma pa mo ya DLFM de mo de musronko. Yeah, that's a pa. Na mishramo. That's it. The stra Ghana mpenifo no. Ayo mo ma contractors no mo ye road no mo ye ne because o set tema moto we kwan na. Aya na me bisa sa the contractor no scan on ni na sa ban man scan me bisa because too much. Me kita ka ba me full toto na me ko ba me suma toto for ni private cars for no because enye easy. Nti omushana kwa no omuye no ba ja no makọ fufu emboa omuye ni ye se ne be ya yesu ye paswa ye hu betoye ana afi enu anu ma. Hello. Well, too bad. When to me engine so kwado ya braso ye hwe na afi ye hwe na ye sorry so it's an say dwumadi foforo honum so let's wrap up and pay na afi ye sorry so kwado Black obra me na ase na ye na ye tifo mo pay omutie ya ase na me can be say ye keti not member of parliament when me for Eric Edem abana enrada be post here sa be ya make say we ko wada Hatchland beach wo Cape Coast ye ne mpesu aso scholarship awards or the mamofra onumunim ade na abusua ni bi no abaye ika ho onnim ne hu nipa beneficiary yes also abaya last time odi hu ne ye match nim na we share no one on one during award na say no hu say abofra no wada ache to no akra hye ne bo so onyere no hu ba bi opesu du abrabom bia no na fam de obeye as MP no enam ne hu nipa onim ne ntino so beye no ade ayeden ode aboa no enu nie ene wo pia kwaji ne niaba na mu na da beach na no de du ba bia sometimes eye niema nketenkiti bia eye omufa ne say ni gidie no ene de sa niema ne ba no omo mani na ho me de ma ya no be mo so pa mo mani na ho se de wiase ne kosisi no se wudi agora boys na omo yes na omo bro they will not tell you in we opening edu awia hu ni so na nam ho a hu so ofili fam ne ho nto no kure no won kan kire they are really suffering they are once in the guitar na utimi di time bia ope no utimi tedo ne bia ope di no ohun se ohun top pa but who ni say like car with them and our nice guy and I say openi bra wo bre no on kan no krenkyere wo the majority of youth no to be o mo name no mo bre pa enti wudi agora odo beko timi de mesere wo no o mo moden a no mani nkofom kakran nyame ne hwe nipa wo yire wo ho ye wa fam dia me pam nyame na de wo bepie mo anya ne sa ne wa adwene se twintwin atwan wo so be safeta bia ne ya openi ho asotwen no wo benya tibie kakra me kan na contractor no so ye keep us kwan no so ba kobra ma na ho nya ha na de we so ye no ye Ghana man pani akohwe kwan no abona ba so akwa remember the last time okọ inspection o kan ho asem on san ko hwebio no ko we bia kwan no te bia te na aboso bode no nkwaji na ade no ma contractor no mpai kwan bi nto ho a akwentufo no ani ahyenkafo no be fantase be di baby no be ye ha okese pam me kwei awoda ba ko bi wa ha me ni mi monitor na me fanso ba kwa na se mi no 2 nta be 3 kwa ani ye ni 2 in 1 no me monitor na we ya woda ekoma Mr Vincent Ewua Sapon Mr Vincent Ewua Sapon dodo abon man ne say yes eye crusty na Ghana Chamber of Commerce eho na afi industry no ye adwuma ojoru akra na we every Daddy Prince Aluta Diego Randy Enyako na afi nsusi 4 ebusuya ko nyina kyerem se na Nyankopɔn e de afe baako e de aka wono ma de nyina de den e de Mr Vincent Ewua Sapon ado afa ne se crusty of Ghana Chamber of Commerce and Industry Joru Accra ya menhira ne pii na onja ne kese en kwa tenten no nyiri no pii no yes ready amon we busuafo nyina Daddy Prince Aluta Diego Randy Nyako C4 Wadosti Cynthia ne da entire wadwuma yefo nyina se yenka njo so modo nya menhira no awoda no onja ne sonko de de obi okodi ama eye Sherry Opoku dodo afre ne se ma mesewa oye final year student ewo Ebuakwa State College Chebi na we free ne maame eye Auntie Rita Daddy George Sister Josephine ene ebusuani nyina ekirem se ne
One more dear nyina Sherry Opoku adodo afene se ma mesewa we ye final year student edema Abuakwa State College ewo Chibi nyame nhirawo wawoda no anya no soronko omie wadwene mu na mo akoma so ebisedi nyina no emre mu happy birthday to you once again ahofedu a woni de eye Sherry Opoku nyame nya okese pa na wawoda no onya no soronko we nso ekọ ediama Equia made oyarfa ana wo no ye member de Mahas of Dear Fan Club na wofo ene na busuafo nyina ne client fo nyina kirem se ene Yankopon de afe baako aka ne mfe ho a wonya ne kese o ma ne kwatenten onyi kiremu de na twede yampo Yankopon wonfa ma no mpa ba busuani nyina bo nyina ne se bibibia de na koma so ne kokwa mpa bia wabɔ no Yankopon wonti no nya ne nyina asopam emfa emma so happy birthday once again ekwade ma ho fedua ne den ede Equia made no wo oyarfa no san ye member de Mahas of Dear Fan Club nyame hia na pa na woda no onye ne son kokra na brakoba last one free critical combat o si we ya woda ode ma eye na damfo ni Richard na ni Richard o si Nyankopon hira no onye okese afofra Nyankopon de aka ho fie ho no o ma wo yedie ne nkoso apomodin papa eni sika eni musuo o si Nyankopon ma kwampa mfanto anim na yedie nhwehwe bibia da wo happy birthday nkwama Mr. ni Richard nyame hira opinu awoda no onye ne son kokra we every critical combat no se yemfa woda son ko we no yemfa ma bra kobra me wi na kodo man ko Michael fa video ne to so ma me video am de send no me nua ba Millicent or Mare okay your friend ma me say do I am marketing executive for multimedia na pay me bona baso ye papa kodo hwe video am de to so no yenua ba Millicent or Mare AK ma me say do I am marketing executive our multimedia Ghana and the way ma me say do age Lumba in supatum no kodo enya sem ketwa kodo video no video na da so na the way won no munsuo no akono ka bibi kakra na fi ye hwe ne sorry so ka say ene na woda enya na woda promotion na wo ye but the way me hu video no won no munsuo no am say cinema na ba kon so abie branch wo ye malam ko hu ye na me video ne kira kwan enyame nhira no say wenye opepa na ye papa adwumaden a wo ye ne na adwumaku ba kon ye Lumba nsupa no waje atom na obo hu dawuro e di amaye ye nice say nipa bia no so bi ya de pa wo kanfo na won so wota nachi enti ye nua ba de pa nyame nhira no na me asiedu Millicent nyame nhira no o multimedia se de wote no ya de pa adepa no enye din o ade ye papa na ye kan sa adepa enti Millicent Mami esiedua Omare adepa ya minhira no na wonye ne kesi onkoso anum supa ade papa de obi anchiri nti ya minhira ne pa so no so watumi agya atum se Lumba supa yensu a eno na omanyimu esom ye kakra nkra ya minhira ne pi na wonye ne kesi so so de no habebo Lumba supa no ni nyina enkoso enkansempa ne yemfa mwa ne yem papa edwumedi ahodo odi ye no o my Ghana de hia nya so mfaso right kwadwo me da se papa apasa no pay we de nkomodi aba Well, thank you so much for being part of the show. It's a very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. That's what I was here call. As I can say, I'm executive producer in Shraba, producer me be. This my producer and I pay the sports by Michael set DJ Mario. Ala fe ko fitela dia ko social media na so. Ora Samuel ko dia kwa o zigi. Papa wo fia. Zigi bi ana pay. La se papa. Na me aduma wo kire be san hia. On the same frequency 106.9. Anidaso Wɔhɔ from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our program. Smeko. Everybody want Obia. Everybody want Obia. Akaka cry. Everybody want Obia. I'm so sippy sita. Everybody want Obia. Mami wa ya wa.
Emisana machawasi yao Najio yesu wa mama braba sisa Ena tumwa